Si foga ma tango fie tolu ma nave misi luki sua ma le pesele na ua ata fo isa tani ma ole asauni fo isa tani ata I whainga banota. Ai mai se lava fo ile au ta ilua furu tasi, lu furu dua, lu furu tolu, lu furu fa. Ia wa o pese nei ua ta ua re nei taimi. E toi fa mana tua ia o ele tele na e ona le anga whainga o nei meo whainga banota. Ona matua masasa ua o fika ai a fai fo ia mawesi ngā umea ringi kaimi ala ua ta oto ar tangata te palo te sa oi matua fuli a o e fai le tau fa valea o foro fam fatalo fatu ile fasonga o male atu flasa le nei fo taimi o le afiafi ina o se furu marfitu minuto o te nei le tu la lima ya matou i America nei ile aso ngafua aso iva o le masina o yuni lua afe lua se furu male lima. Ya, malo le pale malo le ona sai malo le fatotoa. Malo foi le tautua, tiu te befaiva. Ya, o pale fia ngai bro tatou tudu. Ya, a o suia I foi le taimi o tatou proklame o le fato a te a o se furu male valu te a ile se furu male lua I le awa uli. O le taimi le amatou I New Zealand ya o te roa. Ya atonu e le imasani tele tatou le tūlanga le swinga le nei ai pe ona matou failo atu. Ai le ialo fo laur por kalambe ma amata le ano liu e tau te sila sila iai o ani ano por kalambe o le dei aso mata penanga ia o swinga nei o le au tau sila sila mai ai for the next month or so mo le isi fa ile lima ile ono vai aso o le whainga malanga o matu iai langa e uma inei fa solo isi steti ia e fuala ile taimi e ta ile fa po le lima ia po le ono foi lono winga ke fa stand by mai lava o ele te New Zealand au Australia ma Samoa e te adjust mai la lau taimi I le taimi a matou I Amerika e o fo yaso o le a matou ngā lulu e tu fo I yaso ngafua e tau yaso fo reile ia a Amerika se I vanga nai e pala la si tonu lava maso o ni wha moe moe ngā sa fua matangi e lo matou tu wa mai pe ila waso fo I o sisi ngā fua o aso lo fatau taia ni porkalame wa already on a schedule ma fa porkalame ina ona ia ile ona I fesuia I ngā laiti ia ai manga ia fo ile va fa kau ka ia e mo tatou New Zealand o Samoa o te loa ua lua se fulu e te ai le tasi walanga e kasi rei kulala e te va visa mo yang New Zealand lo winga la fa o le ua lua se fulu e te se fulu New Zealand ua lua se fulu e te ai le tasi Samoa au te loa ua lua se fulu e te ai le se fulu po le iva I Australia walanga kuai Australia I tu lai lua pe tolu fo inisio stete ia o nai fesuia inga ui o lea lau ia o le fiso lau o le tolo ai ala e tasi le maunga yolo se I kau struggle kasi fo I kako ia mai New Zealand ma Australia ma Samoa ma lia ia wa o afa o tou o aso uma afia fi uma lava o aso prokalame e matua safa Amerika e mata mai le koikiki vai luanga o le po o isi o le vavea o ngai ko inga mangai o lo matutua le o mato mai mato feiloa tole se lo ngai umaraka ko tau te ia o a o le skuru o po ma o le tasi po le lua le vavea o isi skeke nge a lai mafuta tu lava me lea ia o nai suinga le na o le ai le suia I lava tu langa o tatou tapenanga o mata upu ia ma le fasoa me la lea fa talo fa mo folo fatu ile pa ia ma walunga o Samoa yo na tafa te tele ia mako sama style la kulanga o le sama I nei America fa si vela o le bele a le fa mo ka kau va velo ka mapu ko ko o le fale e maru po tu tono no fo ngai ave matou o committee ma matou ta fa so lo a ka le va ve mapu ngai un ka ero ka u ai me se la tu ngai ia o le ni lo no inga fai ngofi e na matua a matona tau vete vete I voi le ia o le pulo lau fa la ka mo e pe pulo o le au Shaolin voi ngai le pingi fa amat ka mana e velo wa o lo so lo le o ide ia ia Victorville California po o le pitonu o San Bernardino County ia o lo so lo le me u mai le lo fa o le tua e le ia se me o fa le tonu ia le fu se me o so nga o ia o la loi LA le pi tau langa langa le tele o nisi
le mautonu manatu malangona tulaga fo'i o le fepisa ha'i ai ona inisi o i tu'aiga tagata ese ona o nai fesuia'iga o lo'o ta'oto ai le faiga mālō ma tulaga tau immigrations la la pisa o ala lo i LA ia a o lea e fifi mali e a sia matou pitonu'u nei Victorville ia a siata ma le tatou proklame se taimi fo'i to ai taunu'u mai ia sunga le liloia sauni se leni ai mai se fo'i o le sunga Godfather o tuivasa Elvis Molly ia o leo awai mai le matou proklame lai le fale ia o le tulaga o lo'i ai ua matua ma ia ai ora kangaka ia se io mai foi ma ko au va ato to ona matou to ia fela ia se o matou a tal no ora kangaka ora matua fa ia so ia matou pe matou wor fale se o matou wa pitanga le mau tino no foi ora ma ko fa ia so aka e ke va ai e kasi lua la api e kau pipi ko ko o ia sa ungi kau mo e akure pule kau apo mai ro ai mau te tutu lo ile to tele o tangata na vai ile alupe o le pe a le tamaititi a ia ai o lo manuia le au malanga i le alofa malanga le leo le tua se taimi manto ua fea ona i fuafuaga fo'i mana ni so tatou fa'atalanoaga o lo'o le kokisi vai kokisi sila mai aka ia vakuiluga e makaukia o le kaka pei e asa valivali mai pei e ia pei se tulaga fo'i pei se kololi e kaukulei kusa asa valivali mai ia le visi pei se kololi o e kaukulei ai a o lo na usau i me o lo me funu fong fitele ma tu mu le ai e pe se kanga ka e riso na tu o lua pe se tamai titi foto a to so na lu futa ale anu fa sa pa su i fa lo le manga ya a o fianga o i wo no ai fo e sa o ala si uso o america lo nga so i fuang o americano so ai o tato ia ama tanga o proclame e fia fa ma wina la fa fa tele I le tātou official nei a le royalty income tax service ia me se fo'i o le tūlanga le tātou o nanga i nei California i Victorville ma San Bernardino tūlanga tau tax refund maximum tax refund guaranteed so nei lan matu o le official lea ia o le tamaita i pule ia kwini i lau matia ia ma le au ofisa ato le lai fa tau tai ai le tatou proklame ia isi tasi o tatou studio room le ia mori la fa malo le fionga tama tai pule ia me se fo fionga la matia ia nga tai leo nai o se o fainga ruenga ngo sa wai hai ala o fainga ruenga ngei Victorville ma ia pasami savea ia o o fainga ruenga a ke nese la matia va yoko ele vanga usau ai fa o fainga ruenga ia ma Jacqueline mo tu fauti la epa o na yo tu fa fine la ia le sa la tu help set up atoa ia le tu langa ta tu wa live a vela tu te silsila mai ia ma tango fie me uma ma le le ta tu connections much more pera ngai ka ko kama mo le sa tau fa ta ile sias ia mo mo li ile fa ta ma fa ma lo ina tu fa fine ia ma sol ta tu official nei ale royalty income tax service ia i San Bernardino and Victorville a fa ko fa fonga mai ta to ia la ta mai nei ia po California ai o nga ai ngumi ro mo aulu ka filinga o income tax check the le tato o nanga se taimi ia le wafa tulunga sisil mai na tonu lava tax pe vili mai le numero le na fili lau tax nga o fa mai pa pe ese puring sese ia po ese tupu ia a o le leifo i o Samoa o le tamaita i pule o le Samoa o le au whainga luenga tele fo i Samoa ia e au ngā fo i mo tatou le ngangana wa uma me ke manga o fai lau tax ma tūlanga fa pena fa so ta i mai le royalty income tax service ia e so swani mo tatou mai se lava tatou nei Amerika e California ia alo lava le pale ia tatou le nei vanga o le afiafi ia mai se fo i o le tatou e le tatou fa tatalanoanga la tatou atu le malolonga ona telo tatou mata upu fa soa ma tūlanga uma peitai e le to na male la ina wa mai alfa mo tele sa pale fia ngai ai ia si o mātou a ai nei San Bernardino County ia mai se fo i o Victorville mana i o tātou pito nuu tū la lata mai
ia i le whaamoemoenga mo le ulu i taimi o whaataunu ina ai se ngā fua ia i te tonu o le nei a ai ia me se Victorville me la lea ia o tasi na o tātou whaataranoa ngai amatai ia o le a tātou atu le tātou malolonga e fia momoli o lo whaanga mo le tolo whaanga mo tātou malava i lunga o le porukalambe nisi fo isa au mai o lātou aso soifua maso whanau ia au tau te popole ka o le whaapenga i le maunga i lunga o le meo le aso whanga ngau mai e ui e rei te tongia ai Maria o tau loto le atau mawhaila vai o to atu nisi o vaenga o te fia wha malo mo fia wha tai e tuai congratulations i alo ma whanau ia ua wha uina ka au ke whai iaku o ula kupe ia kou ke ula mai ai e le ngata o ula tupe o pale fuiongo, pale whaakupu, pale whaakaupou, pale hanginga, ka o kai. Ia a o vale a lofa uma o matua a inga ma pelenga. Ona o lo tau fina finau I mea sili. Ia tauta iae. O le winga kongu wanga o le ngor po kalamelea. Tauta iae o tau whaiva. Sa o tau whaatau tainga le nei tau sanga. Wa e manuia. O nisi, sa uni o kolisi. O nisi sa ungi o le mirikeri. O isi sa ungi o inisi o careers SS, universike, whatsoever. Whaafte tele, ma lo, le ngā rue puno wai. Congratulations once again. I tato au whau malava. Ia o whau wina fo I le nei tau sanga mese. Ia I le nei whai ungo tau mwhainga. Ai ole a tato atu malolonga. Ngā ka koa malolonga lea a foi mai. O na whaafeiloa I le o le committee whaafoi. Le whailoa I le pa I o Samoa. I San Bernardino County. Mai se foi tato Victorville nei. Sunga tamai tai Pristania li o ainga Brown. Ia mai se foi. Ia o le fionga I le Pristine as tete fon o le fionga alo matia. Whano lo matia. Ia se I tatou talatala noa. Ma se I momoli le ngā whaafte tele ua maea le wha moe moe. Ia e ei mare latou great news e announce fo I mo tatou le neivanga le fiafi. Ia ona whaasolo ilo le tatou programi. Tatou atu marolonga. Fo I mai. Whaafiloai le komiti whaafoe. Whiloai pa I o Samoa nei si Victorville. Pea mai a tatou marolonga. SMI. Malu le hatu o lo feafioa I au kilani New Zealand e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa me tiafu whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le while o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse mara Countdown I le malai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Le Quick Freight. O se au nanga vave, to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container, po o so se whaamuhori e wainga I Samoa. Whaafsauta iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight. Au nanga vave, to e whaamari lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800
258 638. Join BlueNet today. Te fatalo fatu te liu mai o proklame marolongo de vanga le fiafi I na ua tolu se fulu mare ono minuto te le tu la lima le taimia mantou di America nei americano o te fiafi to fa filo ya tu pa ya mare babalu a fa pe o le fatu a e mai mo mai fatu a fa ola mai lo TV fatu a ola wifi bla tara pe fatu a ta fo le break le ngā wa ke I wa me wo so fa a o le ku te ya e New Zealand ya o swinga la por taimio te fiafi fa lo at ya o le uma to fatasi ia mai la ua na mafu ai ia ma le komiti atoa na tupu ai se tūlanga fou to tono le nei state ia ma le amatanga o se urua se singa fua ua whaavaina ma amataina ia I to tono le nei a San Bernardino ia county ia po Victorville fo I nei o lo o mātou whaasala lau tu sa o tuai o le awhionga I le tamaitai Pristine ia li o ainga o tau sila mai ai Brown ai le ngata I lea ia o le fionga I le te fono fionga ia lau matia whano lau matia ia le o manatu se isi mai le wharasi ngata ia ngai whaigata ua mai ana whaatala ula I le atunu ua tali mai le atunu maniso tatu communities va atura lata ia ua mai ala wha moi moi putau fo ia ona toi to se matu pala wanta po inga le tunu whaftai atu fio mai lau sunga le Pristina mese lau fionga I le te fono le tatu committee le whailo ai lupa I o Samoa Mano se fo mo Kone I pua manlangi mai lau talenga le vai malai a pia foi le pai ngā malanga mamalu le di pule le Blue TV malo la vale soifoni le yaso ke vela ia wa amatana masani tama kiwi ia I le tūlanga pauar meo ia testa I tangata malo si sa o mal tangata iau na ma ona ngasi a wai pia testa le taimile nei ia a tiro foi fa manu nua tu le ro komiti wa le pau mai ia tu vasa ia ona la fu fa matanana ia ma le tau le minoi te tono le fa ia o lo mo me fo ona lo fanga ia e ambali de yaso ma nei fu fuanga ia Mese o sunga Pristine wala ngol te fono sa telefone na matou mitino lita ya ai ma mai fufu ngol dia so lo sunga Pristine Ia ma foi fasili ia o ma mia lava me o mai dia lo fa malanga le o le tua. a lo fa tai ia pisi ya lo fio ngol ke fu ole fisili le o te fisili ko e ma wa sa moi o lava sa ma lo longa ili tu langa le wa ile ngata ole tawa va me ino por kala me sa tatu fianga ile ya so to a lo suo vola ka vale mo matou te usu atu e sa e ke ro e kofa after mo fa sigia siata ia si longa e to te malanga e se atu mo matu ele fa kwa muela ia ni nanga fa ka tu vasa va ke lo fa ke le aku vasa ia o ko ia io e mo wasi no mo ia ongo le ma fa fo I fa mo ia ne ngoto fo ile ia o lau sunga le lengo le mo wai pe e ku sa polo ko fingere ma ke a pia le ala nga fa me ya so ko lo ye fa long mo me fa me anu vai me fer wa e ni poki sei Rangi velu e o nge Amerika ma wai ma afu I e to ko awa venga ja ola e mo le ko mo wa ma ko ka manga ever ready mo le ko mo ka manga ma wa ma ko e si le ya mori e si le mori ko le wa e le mori mo le aka e le ke mi venga nge fa pe aka ka ye sa uma me al me Elvis I'm quite full mangules kami. Ele me se me sa onga me fa lau matia ro vong te telefono ia mai wa si la le Pristine ai ona wo fionga fo o le tele o taimi to titi tato mo mo ko ya o mo e ke le o mo mai ya ma to o aso uma mo taimi o la sa si o ai o le wodi e ke si la ele lei I lau o mai tau after ya mo fa shit ya wa yo kipi ki ala ko inga ku vasa anga le ai ke le nga ko fa ia si ko ke kai mo ngo ba ia ko mo ia lungo TV ar kai mi ngo ba ia ku vas pe ko fa fo winga le malo si ko e pa wa si ngo fa ngo ngai kai mi nga ka mo le fa ka pa lo ko ma no I fo la wa ai va la go jong ko
Ai o ke wha koko inga tu i wasa. Nanga fo kui wasa. Kali ale aka. Ai ona ole mai o sto ina wa fu ina pe li di fa iro ruaro ro fa. O kou sa kou kalka ngai mai sa mo de sa tu wasa. O si la ko ka mahalo. Ai Pare pe ako ki ale li. ya. Are mai tau le na komiti le au malanga le no mai. O tata no sa uni i sau sisila e fai mo kau le vai sa ungi le paka la usunga preskingi pesa tele na ise e fai kau le vai sa ungi or paka. Ke le o ke me ke vai ko pe ia lo vanga ko study nga case foi o o a makana la case. Ioi. Pe me nga le fai mani mo sa uni ga. Vai de kiu, de kiu. Lau matia ke ro e na ngare kau alo vor ke le la sa o mai tau. La sa o mai tau ole e fai mo kau le vai ke miro ke MC. O fe le fai makau ngi mo ile ile. O ke alo faz ka mo sa un. A fai ole ke maka mai le ia le. Far kua foi ole loia. O ke pole. Mene me e kangi aku ai. Nga fai ngana I love you. O ke pole. Ya kangi mo kau sira mai dia kale ba ku no. Isa o ku ma ke mai. Ai pa wala le po ngo vai le loia. Sole. Ele anga la varga ka ulo vai. Ya. Ali ke yas kama. Paulo o se taimi wo lo vale a mai malavern. E pe o le file mo o le pusi ho. E tu no ele I fa ngare mo mas. E vai de ka fiki ko sisi la misamo. Na ngai sa sa. Sisi. Ko ai so. O fiu e fia kama ma ko kua mai la. Mana ko mesi. Na mai mau pe ale le fa va ai o me. Fiu. Ai ke no pangya ka la isa. Wa maka le da sole le ngasi vai la uri ya. Ngo ko fa maka la ye. Ngo fa ko ngo fa pia asia ka le la kar pe se le ka kala la o fa ya di la pe. Wala. Ale ko ki kia fele le pe ala uri. Ai wo ko fa le wo le ka kala ya. Oi. O fio ko me ferma koro. O fa o me se na le manga vo le fio ne di. Wala ko ka issue me ka mal wala warning. La warning la ngaruenga. Ko ko fa le fa mai Kamai anga o official ku por mele wala warning oi. O ba ku ya me siri anga ile ku por official. Me siri bo vai sa mo. Ya e fio no fo ya ila le pe ale se fio ngare di puli. O kam. Senga fa ali lo pe ali ali pule wa fa ai lo fi mai o ken konga ko ai. Ai yo. Se ko vi fo le kare no fa le mis. O ku si le sala ku le tahine. O tahine tonga le nga ku mai ku le ayuli le si va le pule. O maka ukia. Wa vai nga ko si la ku ya. Ale wo va ai to ya wo le stala ya ma le tahine tonga ka ku. Oh my god, boy. Sirir ka ko ese mani topic kay game uma ai bebe. Ole la ka fisirin. Por a con un mene mo escala. E una escala e tahine no tahine dong de ka. Ya. Ole aka ko le a fe a kot fara. Ya. Si ya se kai mi. Iska ko mi langa ngai ka ko fakar ngonga. Ya ai patuie lo o fionga te fono mo fionga prestene. Ya ole no fo le nei wal fa fo ma wala tu ya si sa no ye tu sole tato por kalame male wa uma fo fo ya sa tau mate le ete fa ta ile tu wa uma no ya ole se le ngono le dei taimi e mai se o waso e tonu sa tato tau wa me ile nei fa mo mo ta ya siate ole me mo mu arvi inga fo il tato to male lang ya wa ana le se noa le fata si mai ole ngangor tato to male ya ele taula wo le fa mo mo o le fia nga sili le ma le vi inga sili ona fa fo i te ma le langi o le whaafitai sili le si o tātou watu no pele o Samoa i si sifo e whapea fo i Samoa i si sa ia o le nganga whaafitai ia i lātou uma lava na whaimalanga mai au kirikiti a mata mai lava i na yuso fo i na malanga mamau mai i Australia so fase manu ia le ngata fu leo na isi fo yuso le maua la to so ia e o fo ia i le aua le Victoria Boys tapu a fanua ia ma le aua le uso tu ofe mai San Francisco ia a pe fo ia
le aua le uso moni mai siaro ia mo moli le ngango le whaafitai ia le ngata foi leo tātou vendors whaafitai mo tātou whaafiafianga i lātou umalava e kālesia sa taliaina le mātou wala watu ia a wale tātou fua mua nei i Victorville i San Bernardino County ia ole fiafianga sili sa mātou waaia lo tau lango lau mata fia maua le ngalu lue whaatasi o au taitasi a le ngata foi lea ia o tātou a whaafia ma vendors sa moli mawina foi le nei aso siata sa wala uma mai a vendors mo moli mai ia le whaafitai ona ua matango fia le whaingo le polo kalame ia ua maua foi se lātou se le ni sa le mauti nope au se lātou whaatau le aso i le aso tolu ia ai sa mo moli mai le ngangol whaafitai o lau whaafitai siri a siata i le fionga le taitai fono le fionga le laule le mali toa ia le ngata foi lea le fionga le fonga whatalai ia ma le tātou ai ngā whasi lava i Samoa ia fionga ia li whai pule ia mo la hatu whai tua ma la wao o la tau ia sa nofu te talo mo le nei Tulanga i tulanga le ia i whamisinonga ma mea umala. Tapena ngol palo. Ioi. O le fionga ia laule le mani e toa, ia whapea fo ia le whonga whetala i o la ua ia malo whanala ia. Moni la le nganga whaftai la ua fionga te whono laule le mani e toa, whaftai mo talo, whaftai mo lau whamanianga le fionga le poisteine mai mato uma. Ua tau ai lau o le mato whamoe manuia mea uma. Ano lofa te le atu mo o ela o fionga le taitai fono ane ngata foi lea seo tātou a inga whas. Ia, pāwhtai foi le Blue Wave TV, le fionga le ngāwhtasi a fui mon, ia le ngata foi lea le sunga le li a taua, le fionga le loia, ia to whai atu i wasa, ia whapea foi le lau sunga le o leo lo whau tua i te tonu tātou komiti, ia wao, o lau sunga lava leo leo i tonu tātou komiti ia whaftai mo le tau amana ia fo ia le tātou whamoe nei i Victorville. Leo so o le lalolangi o mata mai i le tātou whamoe. Momoli atu le nganga whaftai, whapitoa i sunga i whawhiangai ngā taulangi. Mo lao tau te talo i le au maripo wale nei whamoe. Sa wa aia le to tele o sunga i whawhiangai ngā taulangi i aso i e tolu, i a le ngata fo i leo e ka le sia. Leo ia i mātou se whamanianga, ni manuia, mātou te talo le tamā le langi, i a whape nao na whamanu i a tele lava, i tau sunga i whawhiangai ngā taulangi, i a mo tau whalatua e le ngata fo i leo e ka le sia lava, sa whape nao na patasi mai le i aso i e tolo le mātou whamoe ia le ngata fo i leo. Wa toa lava so fea lava se mea sa e moli ma waima e mata mai ai lunga tapenga i le Facebook ia e whapea fo ia le Tātou Blue TV ia mo moli le nganga whaftai ma whamanianga mai le sunga le tamaita i Poisteine po le fionga fo ia li o ainga ma nei ma le komiti ato mo moli atu o mātou walo whaanga ma whamanianga whaftai lava. Malo whaftai o le nā ua o lo vai watu wa tātou wata i lunga whaftai tātou producer misa ma whawau pia nei tātou wata nei lunga o whaia mātou tartaranoa. Lau sunga tamatai Pristine. Ia, awa aikanga ka ilo kingo e te tino lai titi. Ai a fua i tūlanga o le whātou whaala inga ma le whaamoe ua taunu. Ua makaukia o se tai au fau pei o le saunoa nei seo o community leaders sa mātou tartaranoa o nei whawhia nga. Ia, a me se la ngona o lau sunga Pristine. Ia, wai, se fo se whina ngalo le whātou whaala inga le whaatai fon. A o lau sunga tamatai Pristine. Ya, ambil sila ngona le te mo mai al fam mo e me tula ngau. E mole atu le whaftai tele lava i le sila whafonga fo i a le malu malpa i o Samoa.
Pea lava le tawhalo e maua mai e nei whaasalaunga. Ia, e mātou te wātu le whaaftai tele. Mua lava le vi inga mai whaaftai le tua ona o lana pule whaasosoa. Sa ia whaafoi naile nei whaamoe moe. Ta tonu lava e le se me mātou te na whaia pe ana lea unua mara ta inga lea tua. Ma whai ai ona mātou whaatau no ina nei whaamoe moe. Ai fo I lava I ate ia le vi inga. Ia, ta tonu ina ua whaatau no ina nei whaamoe moe. Ia sa tau mate lava le ete pe tua ni a. Ai peta fo I vi inga lea tua. Ona e saunia lea tua mea umala. Pau mea o tātou e. E muri ta. Ia e mua lea tua mea uma tātou te whai e manu ia hai. Mule alfa whaftai pe o whon sau no atu le sunga te tai fono. I ia sa mo atua o e na lango ina nei whaamoe moe. Mai la vai si ero I Utah, sau I California ne. Ia, watu le whaamalo ma le whaftai. Au ki kiti umalava, wena, lato, tui olo, hawa tato whaangatama, pa awhitai ua I umalmanuia. Ia, pei foi lava, le langona fia. Ua, le loa, ua, utau uma foi upore ngana e whaamatala I fia. Ono le sangi mai o le atunu. Mai a me uma. Sa ape mai fia. Lai se sa ufa longo ye se leo pa ua fo le ma sani ele atunu. Ai na o le faafetai ta penga. Ia o le vi inga la valea. O le mitanga fo le o le lotu. Awa. Ana le o mai le tato atunu e lango nei whaamoe. Tato te le loa pe o se fua pe in. Ia ai whaftai le tua. Dai fo le tato maenga le tato ofisa whasa lau le Luwai TV ma tau te ia e. Ua maua le nei mawhtanga mawhana mai I lato. I pe an tau I lo Samoa. Ia, o le ua. O le stala umar komite le whelua I le pa I o Samoa ia. Ia tato le tio. Ia longa winga. Ia, o tau sanga maa o le a malanga mai e le tato komite mai ma le tato le tio. Ia, pa awawa tuai ia le au nanga fo I mo tau Samoa. Ina imwhai ona tau sanga I mai lunga o penga te whailangi. Ia o a fo I ni nai o inga o loo mātou tau mawhai atu nei a wā tau tua ina o le tato atu nu. Ia e mo mode e lao whaftai le purisili. Ia e maise le au whainga ruenga atua. Ia a mes fo I le tuanga nei o le vai malai. Ia o ina lava o loo tu le fo I mea oma. Ia whaftai. Wa lo whaftai o le nā sa moa le vaenga na tula I mai le weekend na te atu nei. Ia, na umona whaasala lau tu sa o ma tu ina atu. Ia ora nā fuwa le atu nu o le anganga le o le komiti le prestene ma le teitei fono. E na ia sa afio mai lava. E to e au vatua lo ia sa la whaftai ma le anganga me. Ona ua taulau o wha moi whaftai nofo a whawhenga inga sa iai. So ngā Reverend Tupea Welua. Ia, so ngā whawhenga inga le Kalesia so fitu. Ia, e oina tātou le whaamai a whatasi ono le tūlanga o le sapati. Ia, ai le vai al whala o oto le teita inga o le sauninga. Niso whawhenga inga Reverend Lima, Pastor Pesa Leli. Ia, ma niso whawhenga inga sa mato whilo e muli. Te leo whaiwhi au sa iai. Ia, ele I mahua na wafo ele tātou komiti. Mori wha malo ma whaftai tele. A onga sa whawhia le tau whailo atu o tō ngā uko sila mai lunga o tātou screen. Wa avatu mana o tātou wata. Yes, you can also obtain your photos for free. Wailana māngai. Ora puenga nganga pueka ko waka. It's professional tātou tasile wai tasile anga ruenga o lo whatanu ina fu el tātou au unanga Blue Wave. Ora pue ina leo tātou WhatsApp in a professional way. Ia ai amu iar ka kōsisi ngā fua. Ngā lo walu ai lunga. Grab your photo for free. Na ua iai fu di signature tātou ngal moana. Whaaftai ia ila tau sa whaafifia ina le whaangaloina fu I tātou au kirikiti. Sola ma le manu malo se ampini I le tauwanga tama le Peaceful Warriors mai au Australia, Brisbane, Australia. Tamaya sawa ma se la tu foi me se el captain ya se manu le ngata ile fa tai tau sinio Bishop Soalo e ia foi na va va ngata ile tu fa moi ai fa tai tele
alo ko inga la ko ilo ko sisilam e le o sanga au le ale sau pu me fole ka ru ngol au peaceful warriors ai fa te tele lava ta to so tu ofe nga te le Victoria Boys ia wali o te mai tai sola mane manu malo le tene usomoni mai Seattle yes o Seahawks ia ai me se foi ia mbori fa malo fa tai fi nau ke ka longa le ia ma tene o le tapo fanua ia mai ata to LA tapo fanua ko kikia ia ai le uma i fa yaso le tua ia ona disi na vai nga sa ai tawalunga i le fa'apalina o le tatou miss feiloa ai le paia o Samoa ia le tamaita'i talavou la le leia Shiloh Kiritau Tafua Brown o sisila mai o ka vetai ia sola to tasia ia na o ia le po ma le tatou failonga lea ia moli fa malo fa tai fo ilango lango sua ia leu te vai atu tau sanga fou sei failo mai ia e makau kia fai ngar ka ku komiki e o le wa tata mai se fo fo mo tau sanga fou ma lo fa e mo fo fa tai ya le tua fine ya sene wefa oh how can I forget my darling sene wefa sene wefa ya ba be fo i la fitalenga le vai malai ya so ye tolu sa fa fi ina se tatu watu nu na MC inga fo le tatu fa mo i sia le ia le fionga ia ta vao mari pe telo ana fa pe o lai so i fu mai ia fa ia le fionga ia ta vao i le tatu fa mo ia ole nganga fa taina siata ai ole fa pulanga le ia ole si vaenga la watu uma le fionga le prestige mo le tau sanga fo lua fe lua sul mo le ono ia ole vai aso muli la vo uni ia ole fa ai le tatu sisi ngafu ile afo i Tatou Stadium wa uma hoi ona whaatun wina ma ua awa tau hoi i Tatou Ngāfua a mata mai lawa le aso sāse i o le aso tona ia le Tatou Sisi Ngāfu ia mo i lato uma lawa fia malanga mai ma ia nisi vaenga o la wha mamlama atu le fionga le Prestene au kiwikiti ma isi tele o fufuanga le komiti ia a le fufuanga ngā komiti le waiai ia le tausanga fau a toa le vai aso le tātou wha moi ia a mata e maina wale aso sāse ia pa ia le aso tonai ia o le si talatu nai le nei na vai tula fiafi siatu alo fa tai lau sunga le Prestene ia fatai ia ne nawe fa fonga Samoa o le tātou kirikiti por tātou por kalame mo le tātou fō le tātou fua e amata inale ia iuni la solufu tasi se o atu la solufu mafitu. Tātou ki au kirikiti a whai o lo tō whafonga mai, ia. O le tātou restala mo le awali e awhi tā la. Le restala o le awata mai tai, fitu se lau tā la. Ia, tātou vendors, o le restala po le tau o tātou vendors e afe 5 se lau tā la, whaupopo iai ma le tolu se lau tā la o le cleaning fee ia o lau deposit fo ile nā. Ia. First come, first serve, e whainga o si tātou lisi le la alu ai o ngau tātonu. O tele ni se o whale inga ua nana umala wale fua, to e whaafso tai mai, e to e fio mai, i le tausanga fōu i le fua. Ia lea la o tātou price la leo si i lunga taluai. Ona ua atoa le vai aso le tātou sisi ngā fua. Ia. O a tātou mea tau 5, ia. O si i lunga le tau o tātou vendors o mea tau 5, ua awhi tā la, ia ma le toru se lau, o lau cleaning fee, ia. Lunga winga, e awhi toru se lau le tupe e te tongia. O le cleaning fee lea, o kusa o le deposit foi lea, e mawhai ona toi wha foi atu, e a whai e te malanga a umua mamā le lei e le tūlanga pe ona whai ei lau whale ainga. Ai a whai o atu le komite siati, le tūlanga sa whaatinuai ia lau whale ainga i lea vai aso fua, ia o le a le o le a kip loa e la foi e le komite ia le toru se lau tā la lea. So o le mea lava ina ia manuia ma ia mamā mea e whapenana saunia ai mea uma o tātou whale ainga.
Ia, whangata la le stala po le au mai tono tupe o tau le stala I le aso torus fuma tasi o mati. E o atulo ia mati torus fuma tasi lua fuma leono. Ia o le cut off days nga o le tato le stala o tato au kirikiti, whaapea fo ea tato vendors. Whaamor mole, whaafsota I vave mai lava ia o le tato saola le saol mai ai tupe o tato vendors, ma tato au kirikiti, ia, tusi ana I lalo, fa lua, lua fa fitu, tasi iwa fa o. Na tu el watu, fa lua, lua fa fitu, tasi iwa fa o. Ia o le mela na tato sel. E sel ma iai le tato tupe ne o tato restala o tato au kirikiti ai me se fo ia tato falainga. O le numera na ia sa o lava le tupe le tono le account le tomiti o le wheloa I le pa I o Samoa. Ia, o te loa e nisi fuafuanga ua wawa ai le komiti mo le whaale le inga, o le tātou fua le tausanga fōu, ia ua wawa ai fo e nisi o tālonga e whao popo le tātou porokalame, e iai le rugby touch, ia, ai mai se fo e le volpolo, ia au iai la sau au volpolo, ia tā penga lo le taimin nei, ia, ma lafo mai lau le stala, e wha ilo atu la le stala le ole, tātou, voli polo ma le tato rugby touch I se taimi lata mai pe ato o mai fo ia le komiti lunga live ia e ta wai ia o le whaamalamalanga na Samoa ia whaatai Ia, malo whaatai lau songa le Pristine mai se lau fionga te fono. O le whaatai whaapitoa. O le avanoa ua toe maua e whaa ua I pia whainga pa angale nei ari tātou whiloa I le pa o Samoa si singa fua nei St. Bernardine. Toe whaa ua le tausanga fu. O le lolofi fo I le ua iei le tō tele. Ma tau tala noa manai nisi o mai Hawaii. O nisi fo I o mai Utah. Nisi o le au Texas o nisi tō tele. O le awe ka pinga mai. O le manai a fo I o le no fuanga ma le wha moe mo le stadium. Ia wala ngai umala le au ta aloha. Ia e tu ila fia la moli. O le malu manai ai wha fifiang. Ia le ufonga ina le fionga le Pristine ma le teitei fonga. Ia o se taimi au tatou proklame po le vaiaso po tae au. O le a seki umai le tatou graphics mo le sao. Ia mai se fo I o le numera ma le emaili e te emaili mafsota I mai ai. Ia mo le stala mtulanga whapena. O le kausanga o le mea vave. Ia. Nei te oi sisi vaenga o pa uli ia tia uli nei taimi ala fotu la no fai ule I lau fionga te te fono mse o Pristine. Ia waile umai tatou wanoa. Ia e mon nei lava taimi. Ia sisi vaenga o mana tua e fai lua ma. Malengang whalona. Ta ia mo le I le manu malo tato au kirikiti tu maulawa le manu malo ni maafe ta la ma le karka e whenwai a toa le whātau sanga I ona whaasi malo le karka nga le au lo sampini mai ai wha I tau sanga nei a mata tuawa I nei se I o lawa I le lua whenwaiwa ia ona whaasi malo lea e o le whailonga o au ata mai tai whaafe ma le karka ia o tūlanga lava le nā o le tūlua, ia e tō luafe ma le luafe a tamatai. Ia o nisi whailonga atu I lalo, ia e te whafonga atu lava e si taimi muli. Ia e muli le ngang whaatai siata. Le mai le sunga le Pristine, ia mai le mātou le mātou komiti, muli atu le ngang o le whaatai tele, maua le mātou awa no le nei afi. Pai ona whaasoa atu ai foi mo muli atu le ngang o whaatai I se o tātou atu hupelo Samoa, ale ngā te leo I lātou na tali sa pai ala mātou wha moe. Ia, wa tele foi o nisi, sa le lope malanga mai ia o lena malanga mai ale tō tele. Moli mawina le mātou wha moe, whaftai atu I lau talainga. Ia whapea foi ia le tātou Blue Wave TV. Ia, mo le mātongo fia foi o tātou whātātananga ni lava afi, mo le avanoa. Ia, mātou talo ia whamanuia pēr te mao le langi lau talainga, ia whamangana ina pēr, ia ma whapenga foi, ia awa le longo puia li pēr sio tātou atu nui meo lo tupu, ma o le atu tupu, I foi sio tātou atu nui pēr Samoa, ia ae whaftai atu, le ia fiafi manuia tele la fiafi. Alo whaatai, o le atatotu maralonga.
a foi mai so vai po fa fora uri io kot faram sa po ko ni mo fo e pe mele ma senga fa for ku ku angimo ta ta tu marlo a foi mai fa o ta tu po kla meni vanga la fiafi Unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other. Even SMI. Manu le hatu o lo fea fio ai au kila ni usila e tausa i dia di la e Samoa mo so se fa tasina e ala I alo ala no ese ba mi tiafu fa pela e mo tamaita I mafana e jasi lava le fele o lo ai au kila ni e te maratui le e Veni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tonu la vole warehouse Marquette Town i le malai male le e Veni Pacific New Zealand o se au nanga vave te whaatuatuaina, a wāle la foina o la container, po o so se whaamhodi e wā inga I Samoa. Whafsauta iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick trade, au nanga vave, te whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Joy fa fela ya tuli tali mai o le proklame I malo longa I le vanga o le afi ina ua mai ala mātou whātatara mare komiti whafoe a le tātou sisinga fua I Victorville nei po San Bernardino County. Ia ne fui tausanga. Pawhira ia tu ina I o uso au le ligi. Io wa esela ua ai ua matua fōlinga Amerikano a sunga le rilo ia sauni se lini le toe whailoina tūlanga o lona tō mai e mai se o le whasoa tūlanga o le tūla fono mo whaenga o le tūla fono. Wāre whamanino I nōle tātou was no. Yeah, man in green. God, Father. Yeah, I miss it for. Yeah, o le sungali a taua manufui. Yeah, ula whala lanu mumu a haureli. Ono soi fua maro loina. Whataro whatu lo vase lua. A fio mea mtara meo. Aolo sungali a taua i ole. A whele sungali loia. Ya, lako whai vai mlai, kai lako pokalama male, nge whai whiawhi. Pa whakamare ko I vai ngai whior, lanlangi ia un kupu mo ngai, fa ainga fa whengainga ka maki makinga ma kua ka kua fa whiro ia. Sunga sauni ia, fa penga fōi. Fa whiro aku le, nge whiawhi ngā fa whai mara ngā whiwhio ka koi whiro. Alo lava, alo le on sai ma lo whatoa toa. Sauni? Ia, o te iloa leua o mona avatu le sunga le atawan ma ua whawhiloa I le pa ia ma le malo le atunu. Ia o le au se lua toa ma whawhiloa I ngama le whionga le ataua siat. Ma e fo I le whawhonga o ngā atunu. Ona manu full time.
Ia malo whaftai te le lava. Ia o a mai le ioi. Ia mai le nei aso mawhanawhana pe le vela po le altulanga. Ia le nei aso walanga e kau kile iusu ki tae au fo i le sa e no fo i. Awa tulanga o ini update le leo ngā ngalo songa le loio. Ia, e sa o sa no fo fang na i nisi fo ngal ngalo mna mi mai i New Zealand. Ia au le e te tau fefel be vela le o le koafa. Ia le tau whamasani ia le tino. Ia o le vai auli ia le e tu le i so tamini. O le ro musu le mai polo musu te ue udi. Nā le tūlanga le te whewhere me bena. Nā le tūlanga tō te musu te ue suia ro pa e le iai. Ia le a koe kau wha e le mwhainga pa eskanga kau auli. Ka po ia panga kau uli ia kanga kai. Tūle mālosi o sunga li atau. Mālosi o sunga. Mālosi, la vare moi. Wako i wai mālosi mo fo ngi aso. Ia. Alu ngi vaso kau le vai ro kingo. Ia afa pe fo lai vai America, mon me no ti tu. Ia am ti tau le vai ala ngana te runga le MC ngol tatu fa mo mo. O wa mana ofisi ia i te ru ni aso. Ke ro kai mi ma ke fo ia fa filo ia ka ko fans. Pa ka ro fo ia. Ia maka fo ia o mo i ke uma ke sangi fo i ke o fa le kong mo stage. Ia maka fa maka ken ka mo vo sa fa le kong ro ka mo pa ulalo. Ia ka mo maka ken ka mo ma no sa mi maka ken ka mo. Au te whatuna o le tawai te roi whale ia ar tele o ata leu te vai pia o ienia te runga e mai a misa pi o kua o whale ie. Ia le eimi sei. Te rua tami soro ai. Le eimi sei. Ia ia siata. Ele o lua, le o ngai. O ngai ia. Ke vai o pengi vai ka polengi rai koe mai ia. Ia ma fer maruru. Ai, e whai lau tal. E ere tangatana la fua mai atia. O sila mai ata i wa mai. Eisa. O le foto, le ata lea. Oh, man. It's a photo of the city. Vai aku le limbo ke inge mo finge i ho apu. Ai sila i mata. Tu sa ai wa kau si lima. Tu e mana tuara mata mali to rua. Leo na koe ku. Ai sila gi. Le vai la. Ai senga. Mi au ki mai kua le aku. Ngara kaka. Ai video na siva mai ina mo le mo le ka. La ka mele ale video nga nga. Na lai fai mai ai ma vai o kamaro. Ya, te roste mi mau e misa le video na wa. Mo wa ko vai lu. Na mo pa ko kinga inga sika inga. Si nunga ka vale ko si na lo ai sa. Nunga ka vale si la si nunga votia. Ai wa ko fanga risi so denga ma ko. O ke fai ia kula e se le mele nga kula i mai. O le mele na tula i mai. O te lei lola po le ale e se preso o kanga o mele ka kinga inga i ka fisi ka i fale. O ke fai kunga o sawa i rumo kanga ka ai gato. Mas não se dá pra ficar. Ai pe ke ka malo ni ken. Ai finger trailer. Esse trailer Voi. Vai le. Vamos se dá mas le fea anga vai e ai a ngi fu te yo perinta ki nga ngai lo si nga anko ma ya le finga le me basi. Ia, ore te wonu nganga ye ka usi nga fu. Ai matou fo ia tu de fale eva ai ile su ese se lo mia vai. Ia, o ata mana na ia ili mo ese se elvis. O le o saure elvis sa mo. Ka usa o lo fongo elvis palang. O ia ai mo. Ia, na tatou tala me fa soro le tatou por kalame. Tatou o mo le o mai tau atu ua au mai ilunga malele ngā le fionga le ama mano le malo. I le aso, ma le teimitonu o lea ua ato faina. E fai ai le fai ngā palo te tele le ua alo atu wai. Ailo mai, ia, o le aso rusu maraiva pe ono tau tangtanga i atu iai. O au kuso. O le tau sanga le neilo no winga le ua ta auto tonu lava. E tu sai. O le ta iala o lo o mai e fa vai. Ia, lau sunga le
li lo ia e fai ona sau no ia i le toe fa ro tili no vai ngale Ia o te whaktai o le wa mai le malenga le fionga le malu malo. E tu sai man man ongo tu la fono le vaenga ono wha o le wha vai. Ia man tua fo i o le wha mani nonga lenga ave le vaenga le i le wha masinonga mo nonga po le Supreme Court. E au mai se wha mala mala manga i le fite ina inga o le wha vai ma le tu la fono whainga paloka. E mangkuala i wha fonga fo e sa moa ma i se o se kafa o le keloki. O le wha vai o le that's the founding document. Sa le kaulawaanga o le maka upu le whamasingonga. O ngā e mauking o le mea e kawanga ko mala mai e whalongo umai se kula fongo le whaavai o ngā malosi le whaavai. Ia o lai a vai vai ngā unga wha o le whaavai le kumai lunga there shall be a general election of the Legislative Assembly at such time within 3 months after every dissolution of the Assembly. Sa le ka kaulanga ave le whamasingonga pa o ki whawhakai ia o ia le fianga for whamasingo siliman wasenga whamasingonga i le vai ko i le pui ngā whaavai o le atunu. E pe o se e le lawa i loa le aso le awhaiwhainga palota. Ua pai kau fu ila i aso mamasinga. Ia le si whainga malo fo le ala kung o le iei le mai a i o whainga paloka le whasaungi ko le kung u a siakama le iagau. ma lo fa te kele le tau fi feso fi ngaro vanga le tau kele E feso pa wa me le nganga fa whawhakai. Se nganga whawhakai kere ngore wa maka mea le patisilanga le ar malo. I se mea kulanga kaunga ka ko whainga malo, mo whainga paloka wa sa ka ko kau make lava a maka me le sukolu pe sau o kanga le whama singa mo le luwa aso. Lela uka oko e kulanga mo le whaavai. Ia, vi ele ko le libo wa ese amakanga o me lema amakanga o whainga maro le leia ka ko le wa makala vai. Pero nga ia anga fifia a siaka ia ma whafonga fo le ko. ma lo fa tai ia o se vaenga fai o prokalame o le a mato wa fe lo tu langa le fainga ta lota me ta penanga o manu roti o le mau paro ka ese o ye ma le sa ma me mo fa pena ai se mato tu mo ile tu langa o le famsino o lo fanga so le o le mai tau watu o mai a ia le mo le mau toni te vanga o le fanga solo o ngeile kolosi ai tanga te sua fa o le so fa mala imitaifu stasio leo o le a sa ia fa mauina ia le moli mau se ma si vai o le sitanga tale o mai ala na moli mau o May Day le foi sa ta o mo tua o May Day la o le ana ona ta o na manu mai lo na suafa ona o le moli mau Samuel mala na fa tala no anga i lungo te ia o le fo i wa la ngole se o tato taimi o le wa ala afa le no le fia tato a o la e fato a whaanga solo ni se o tauru manga o le whamsinonga i sa mo i le awa uli. O le lai atangi a mai fo i tatou update mai nei le auli a tatou i Amerika. E ono tu lai a whatau i male taimi ma le umi fo ingi whaare li unga ma telo le mau meolo i ai nisi o moribau. E ono tu lai tama i tai o Marie i le aso fo i le nei. Ai o le vaenga o te fia i so fina gano le a lo sunga loia. O le si ki person le tau mai lava i te tomu o moribau nei. Ma tangata le na whaia lato wa morianga nei. O le leo le asi nia e so whaia toni te vanga. A o leo mai ala na wha ala na moribau matulanga. O le na tangia mai nisi o i lato sa moribau wina na mato fisotai. Sai te tonu o le whalwhamsini. O ka haka makua le kusa atu isisi wha ubinganga. O ke le loa iai po le mai mau le kaimi, po le mai mau le avangoa. Po o le fia kango e kalifa le ia fesiri. Po o le fia kama mafa. Ia po le lofe o se mea. Which is okay o maa nama e le la foto. Ono o tangata tonu le usa wot ko inga kalifo ile I don't know. I was not there. I'm not sure. O te leo. Oa tu inga talifa pene iwa ai mamata. Le fama sinonga e mesio lo sungo le lilo ia. O toa inga tali la whapea o le fesiri atu ai a whapea o lai kalifia maa lie mai wapea o kele iloa o kele ia i o le ile wa ai la ia a le kula fongo.
ai se ala o e agree ke sau e soli ile famasingonga ole ke sau fa ka alor fengo ole ola mo ma mai ngo mo lia fo ila lor kula fongo ava ila le vaenga kasiko lui ole Crimes Act ale tunu amola misa pen fainga ava inu Crimes Act 2013 o ie ngo mo lia la sa wai le perjury perjury is an assertion as to a matter of fact, opinion, belief, or knowledge made by a witness in a judicial proceedings as part of witnesses' evidence upon oath or affirmation. Ai sawe lola ia le baenga kasiko lui va kolu ole section 139 ngai lalo le baenga long call. A person who commit perjury is liable to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Afa pe ole fa ka alonga I vai le fainga o mo mau leo. A leo o mga faile whakaukonga wa pia o, o kangakangi e apia I luma whamasingonga. I menge o moni mau. E mua faile whakaukonga po lela aka uli mea sa o mani mea mong. Awa ai ngi la, awa pia mai ngakele iloa. Pe wha pia mai ele iai o. Ai se a nga laingong agree nga ke stand before the court. E tell the truth. The truth is there is no evidence. He wasn't there. Ale ala me o laing wha mai mau fuor kamil ko. E o foi la a ko nunga le vaenga nga misa o kula fonga vai la kasi fast food fabricating evidence o le mai le yayo is that the evidence ele o yayo ala la me nga lenga failanga become a part of the investigation and olaisa o eat kasi fast food a person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years goes up to 3 years in fain fa pui ele kanga kai nga ke fabricating nga yang evidence pe nga ke ole upule fabricate ko sa kango faungi ni evidence pongi me fa mau ngi simo mau la wa kango fau pe pelu ko lu kausanga I lima kausanga I lunga wa bar asa o fole markasi fakas conspiring to defeat justice e ko kong I mengi yo fama singonga e ke kama fai lo e fai se mo mau pe pelu mai ka ma fai se mo mau nga ia defeat ile cause of the purpose of justice it's a crime alasa wel kasi a person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years who conspires or attempt to obstruct prevent pervert or defeat the cause of justice kolu ongo malilima was full kasi ka usanga this is how long someone especially as a ka la yai ile capacity o la ko o famalu ko la fonga police officer or any government officials ai leo ku le court ai fa ka alu le fainga o la ko mau saying you were not there is not an excuse so le facility so why did you become a part of the witness team why didn't you tell the prosecutor you have nothing to say remove SOA ko so lo ko mafai ava pe fikus furmo ko mau le wa fa ma I mau wale kai le court fa ma I mau wai ia resources ale ko onga ka kawanga sa ilia le mi ko ngo fa masingonga ngi mamuli yanga ngi ase vai le quality o mo mau le mo lia I fo ingi ka naka wa violate ai le liberty o naka ngi le mo lia o so lo mai mea pepelo ma mea le sa ma mea le o fa mai ele iai o ma mea fa mai I don't remember e mo lia ka naka ngi how can you meet le merit le threshold e kawinga presi charges ilalo le kula fongo o like the Crimes Act like ngo pe afa pe o quality o mba saka kau leo ma le prosecutor include the attorney general vai a ko ar faina ai leo wa kungi the file is just a lot of holes in it leo pick ele defense team I holes makangai ma le official leo and I hope umala case lea ai va pe o fea ya nga yele fa unga fa masingonga a va pe nge mo ifo le ese credibility I mo maungi I hope some more will uphold the rule of law judge nga ka ngi fa ka longa I vai ia le makanga longa leo judge I lalo le Crimes Act ma lo fa tai le la wa sa no mai so fe ka o le sa no todo na so ngar li lo ia awala mo po moni sa mo bala mai mo o mo kwa le mali e fai o le mali o le manga ia
a o sa wai male ino tu lo fa fonga na tu e ma fuano fa tu le besfira ngalo le ato leva nga pisa le odi ia ma tau le pua malafu ina o te sanga lo ia sa male male tmainga tu ono e tolu i tua le famsinonga le taimira nei le nga pi kausanga le na vatu se ka penga le si o lea la ua maua fa maunianga o ka penganga ale vaenga le ko ongo ro o fengia ko ka penganga le ko rushing ai mengi na mo ko fa se ala vai go polo ku na matua fa se e o ya li mongi e tu lo wa ia mei wala ngai i fa pe o public mai mei a wa so fa ia le ka nisi a ko lua le longo mali mongi o to lua le fa popo i manisi le la lafi na fa olo ata waina ma ta upulea ma tau le pua mo foi mai o fe ngai la ngira ko o fe ngai ngira ko a ko plaso le bang ma ko saung i me ngai ro ko ko o le ka ro ngai ka upulea la wai o ka ula ngia na o ka ga ro fa psingonga e mo mau ngai ko le o mangai a me sa mo mau ngai le saungi o msalo o se rap ka inga foi le mo la ko le fikus fulu le mo mai wa fa pe o fikus fulu le mo mai o la ko mele le mai fa valer fa psingonga ma fa valer la ko mo bang fa alu kai mi ka o ngei loia o ngei fa masingo o ka nga fa masingo o ka ki mo ka pule o fa fa nga so fa pui fa pe mai fa mo kai o mai mele saungia o mai mele le angoa o me ele o ye se fa ma ngingo mengi fai a ka ki foi de fa ko o fe ko ngos ko fa so ale ko fikus fulu ko o se warning foi le mo la ko nge fikus fulu mo mai so ia ko ke fa mai mo kai mi fa singo o mai ka sa o menga e mo ese mar po a mo se fulu ka kala so kasi o vainga le ki kilo ki ka se fulu ka kala so kasi o le winga na le te fa yat o ka ngi upo le stanga tele o fa ngo tulo isa mo ka sia o alu li foi mo mau o le ile o ankelu le stanga tele na sautu lo wa pe o le a fonga fo ile o pisa mai e telefone te ngoto foi por kalame e tau le pua ma ku wa i fa mai o le a la mo ko ro i ku o ka penga le o le ka penga nga le nga fa karingi o sidi o le ta penga nga le a le ko mi ka ia mai ngi ai o aku mo le lo fenga ngui wa o ele lo ai vale do you know why I'm so upset in Amelia no nga mo ko fa ya ku o le kele o kala ngi ka nga mai fa ile ku o mai la lau mai lea e o ai i to ono lea e molia kulo e la lau fo mai la ngol mafu ngai vai ma a le o matua lu ele o luma le ku ongo o menga fai ko ongo le ele o luma o ile o fa lu mai ngale ku u kemi o luma le ku ongo o longo mar ko vai o matua matanga a to ile la langi fai o le lo ngangu le ile i keisi sir fai o lau mori mau alu watu tupa isa pani fa ali liu fo i le luanga so o ma kwai ko kele le tasi le vai ngale o matua o mi ele ko songa ai watu matua inga tali na ole don't know not sure maybe Don't remember. Can't remember I was not there why can ko yai it's a joke Ole me vele asia tai ma fo fo sea o akungi leo overseas pa pe yo e train mai sa mo no ko e aku e train sa mo pa ole me vele le ka wa fo se vai fa lo kele ole case ngai ole a expose ai le level ai le quality ole leo sa mo especially low expose le komsing it's a top e fo i mangi ke si they will, you know, e kalangoa ia lo ia ma leo every day. A ka ungi kanga kai kumo ile court. Lo ia ma leo. E waku leo e waku ia kanga kai modi a mai fo ilo ia e pui kanga ka ma pe ave serve le justice, go through the process of the court. Ai ma fo ingila. E o mai lo ke si ia mai samo. They will just telling everyone in New Zealand include ai ma leo. We actually deal with chokers in Samoa in terms of local police force. And if I feel are we spending our taxpayers' money a train? Ega kang imal ko episode pinga yele level intelligent le kong faisia.
or we just wasting taxpayers' money. E ongo afia ia fesoasoagi kau foreign aid ia kungu ia Samoa. Mai a Oscar ia New Zealand. O le mele tupure, o le mele kau mawhai ia lo ia e vange mai i runga, te lo fu ilai tau su e si whako whala i ngara whionga mai kai whamsili. O where go evidence? Leo, where are your evidence? E pinge ai, e whawhau, mea ia nga whai, e sa mueru la auli, tu lo sunga te tai, au le mani e tofi pule ai, Marie, Sarlise, ia leo. O whiangia ko o whea prova ia vahenga ia. Ai si sila la o e toi whaafo i lesi vahenga o tolo longa i le kemminga kura ia longo. O lai whai mai e ngā kele ilo e sol kura fongo me i ngā roi whipulea i whai anu sesu enga. Alango ngā agree aver ka vali. I mean, how stupid is that to low lover? E o oia komisinga. E ke ave pongi sa me ko kingo le malo. I lalo lau e ke kango e ave e whao ngā e le associate minister e au ngō masou mana malama aruala e vai kuro whakaika i a lewa e sau ngei mau ka penga ngā e whamai you know ngā are confused wha soro akua o lela no wharongolongo le i atau o shea mai se kasi se whakarangoanga se kasi fo i o whai li poki mai sa mom whape mai o tuor keisi ngei a sa o leo pe malo leo whakipui lauri marko ai a uma e ngai le wha maungianga and this is where ole makua ufia akai le mene mai a uma e le wha maungianga e whauwhaunga iang whai e lauri ma ia e mamahar official leo e sa ore a mata mai sofi ngano kako mai le sungan no ia wai ngake au kalanga le ole me konga e ka ole choka ole me konga ale fai karele mal fai kuskarele le ka ole sisa choka e makua ngom fa ngom foi so ole ko ke ofo ngai fai news al radio Samoa ma fai ngom pa pengi le ka o so slanga al radio Samoa le sa wele mele le fa ngat kuskarele on kwa male pelle pe news ia mai ele a kos kemi ngofo e fai ole le ayongi on fonga ngi me pack up anga news le aingi e ka make ke lo me e generalize le ke lo mkaup ka ke fiu e su e po fele mele sa wai e ke ola ko ia alan ka o le fai news on radio Samoa le mo bari a fai news la ko ia le ka ulia e le a nga ko nga fai news le alan ka ulia le radio Samoa ia au te lo fo uma tua le ano ia le radio Samoa le te mitu no le afeo ole le ngai tia o le lau ke ofo ia sa mo ia lau sunga a le dilo ia Misa se ko e lunga le Crimes Act. Wai reporting fa pea a uma e mano leo e sao farpui straight your car farpui la au ma a pero leo ten e le se me o ku por nga me longo winga sa lo ko e vai va longo yang me u fa Ole kali le Crimes Act Mr. kasi kolfiku section 137 misa va mole se ko elu yeah 137 kangole highlights live mai mango wel kala le arke sideng fa yalong corruption yeah and ole sa kasi kolfiku corruption and bribery of law enforcement officer. A law enforcement officer is liable to imprisonment for a term not exceeding 7 years, meaning up to 7 years, who corruptly accept or obtain or agree to or offers to accept or attempt to obtain any bribe for himself or herself or any other person in respect of any act done or omitted or to be done or omitted by him or her in his official capacity. Lea ua noti ko kongur famasingonga, yang fai kaole ole akunga uisi mei lalo. Alva ele kasi kolfiku lua lewa ua fafunga le kungu uma ua noti kongu fama umonga famasingonga. Le saungoanga ale keisi nga fai ia long. You corrupt. Le sau I le kasi kolfiku corruption. Ole upu corruption se fa ngau mele corrupt. A fa pela o se saungoanga ale fai news le. This is so biased, man. You know, ele o sa fa ile media. In the middle. And yes, you guys are media people. I know my profession. Olo ke sa fa in the middle. Because o ile fe merku la fong. Afa pe prove nga corrupt.
ia la auli. Well, by all means, o la auli ili whapui. A whapea fo ila prove e corrupt, ia leo. So are they saying e immune leo I kula fongo? Yeah. This is ridiculous. And it's a shamble. And it's a shame for Samoa to have these type of reporters reporting based on them choosing sides. Please have some cuts to quote the legislation. You know, it makes you look like e kakele whaia se kalapo se apa o le vaaya ko ngui e whafo Samoa is not going to be strong as a country without overseas nations. O kako exports e se vai vaila ko ngu metals, everything e lako overseas. And a fragmented law ia kula fongo ma le apala ingo kula fongo. Then ako ngui e whafo, they will look different ia Samoa and how they make deals with Samoa. Le mga kua le lei Australia, le lako ko lisi malkanga kangu, le nga whaamalo sia le ngaka le whatpui kongo Samoa. And we all know who that is. And o le media ka kaunga makua I stick to le middle. Makua I ko lei ia le government. You are the fourth arm of the government. But it sounds like you're not the fourth arm of the government. Makua I pai esa. Aba I foila le vai nga pela mele sa kasi ko wiva o le Crimes Act. Kasi fa se fulu. And o moli yanga I sections ngai. E mawhainga ku whakasi. Pa e olonga molia. E apalai individually. Awa pe fiko kausanga I lunga le corruptions and bribery of officials. Saula ia le kasi fa se fulu. E lima kausanga. E kasi ko luiva. Perjury. Lima kausanga. Sau le fabricating evidence. Kolu kausanga. Sau le conspiring to defeat justice. E kolu kausanga. This is how long e mawhainga whaafare pui e kangaka ia e whaia mori mau pepelo. And e le whaapeo mori mau I lumo se ngu. It's a court. And e kakau whailanga lako mawhau to uphold le integrity o le kula whongo ma whamasingonga. E le kakau lako whaka alonga I vai. And the media, the protection of the media is from the law. It's not from the person you are interested to protect. If I have an issue with a person o le a fiel media, I prefer not to come up here and I will say I have no comments. Because that's my conflict of interest. But awa pe o lewa ai le media o le kau mawhai e au mai le mea sa o le it's not easy to discuss these things. But please, it's not for the best interest of your friend, of yourself. It's for the best interest o le kula whongo. What is the point of having a parliament to pass legislations while we actually, including the media, o le kau mawhai e solo lako vaiangi alfa whonganga le kongo, I kula whongo le kongo. This is a shambles. And Samoa is better than this. O le mea ngalo ke vai uke loa uma vai kai misa iai journalist. Pefo la fionga ia sano malifa. Regardless po a ala o mai e kua le mele i kula whongo. Ile kai mingei, wale koe mau le quality nga. Na tonu wa. Whawtaisi le sunsauni e so kena ngalo whakapo. O le ke o ka kuka makai a kua le so anga saungi le melenga whai keisi longo e corrupt. Ele isi whako e senga fo e keisi fo e ngam. So it's going down as o le mea sa o le mea. O le mea la leo whako e o le mea leo ka apure whapeo le mamalama le English. O se lafi kanga nga ili no mga iwhapea. Porque lo mea o whailanga ngā runga le mamalama le English. Le wo at whapisi konga o whailo ala le mamalama le English. Can that be a lafi kanga mo la kongei? Le wako kong whapisi konga wako kakari whapea. Mr. Sekua, in one constitution from Molea and go to Article 112. And this is outside only asu me misal vainga le. Whaftai level tatu proclamation li lo ia. Because this is exactly your integrity le or proclamation. Lea, vainga me lea. E whaia kun fesit. I refer le lawyer constitution por kula fongo mangisi a vanga tula. Ele whaia mai yo mafofonga. Ma fai mai o assumption malo male emotion foi le ke ka ya fai mala fai ngai foi le create on menga le o ke le sa ule si o fai news lo sa o sa wi lungo o emotion ma me foi le ai ka ya pai o le ali fa foi langa le foi fai mai ke le o isi fai pule mai la to a ver mana ya o ta pena mai misa le vaengo le it's 112, it's 112 misa va mole. And by the way, I request
ia le copy fa Samoa le constitutions mo kula fongo ia through i Samoa. And o le information o le response mo ele o ia se Samoan text Yeah. nga o le English versions lai lo ke whaonga ngal mingi a vaila le vaenga le kaskasi lua. A Samoan and English texts of these constitutions are equally authoritative, but in case of difference, the English text shall prevail. O kura fonga umala, ava pe ora whaavaele ole kungo. A e alu lola ile vaenga lua ole constitution misa mule article 2. Pe saola kau maki ngalanga luka ka ngoia kau maki. A e alu lola article 2 ole constitution. Mana ia tere vaenga le wa e au mai. E ka ua yanga ka kumala malama le whaka o kongo le whaavai ole kungo. Uma kula fongo o le ka ika i ele kungo. E vai le article 2. Paveli misari o le lua luke. La FM mai the supreme law. This constitution shall be the supreme law of Samoa. Ai mafo fawaila le melo fe mele kasi lua. Longa winga. English. Ingirisi. E supreme in interpreting o kula fongo. Ele o ngan Samoa. Ele o ngan Samoa. And is that our fault? I would love to see a Samoan version mafapea ve esel English. But o mangingo. Onga kolu ka usanga karungo ko kasira kungo we didn't manage to change it. Ava pela ka ke fai kio le fa mala manga ko kula fongo. Please fai kio ka ngakala fai kula fongo. O lesi la vaenga ta ua le o mana tua sauni tu ifo pela misa i runga vaenga ia. Ai toi fo ia e afa mo le kasi lua. Nanga le o mana tua i lara utala lea. Kasi la lea vaenga. E ka kaunga mangingo ia i le whainga o kofinga. Lese e ia ngai mar komisinga. Koe vifor kasi lua. E ka ua fo i le kofi o se ka ngaka. Ingirisi. No, ele se pahani. The supreme lang English. Na kung. Yeah. So vi foi le nungo, vai le o kilo kungo fa pe. Wait a minute. Mai le mangingo o ila le e mafua mai ile me o le fai o kofinga ma se tau ne ai. Fai o kofinga ko ur kanga ka laenga ma wasa o ha maka according ile suenga ma me uma e kaunga na qualify. Ai avaku kanga ka e kaunga. Ma vai le manino le mai ngole le vai nga tsa si wole sa me mo mua misa just before vai nga le. E si le fa pe mai ai wa atau fa Samoa. Lea. Afeke nga ile fa Samoa. Nga ile fa Samoa mar fa perkania. Yeah. E ku mau lea ia yo fa perkania. E mau lunga le. Nga pe mau lunga. Supreme le. Oro nga mo kwa mga mia lava le kanga ka coffee ngai e mal malamba English. Ingirisi. At least a level. Mai e foi le si me foi le ka ke va ai. Ava pela o le fa mai fa vai. E Supreme le fa vai. Ile article 2. Nga sao lole ila lor kasi lua. E authoritative le English. E apalai fo ila kula fonga uma. E le fa pe ngar fa vai. Because it's supreme o le fa vai o le ka. O le ka ile ka uma ya kula fonga. No wonder why. Mai fa masingo nga uma yang ka kusava vali mai e sui normalo. E fa perkania uma findings alo ia fa masingo. Yeah. Le ai ma se me ke fiu ka kilo po fa sa mo mai tu lo me lo pe availa por muri muti ai mua out mai fa perkani o nga le supreme le o ke manko inga vai kami I think ole 2013 o fa longoi and ya o fia le challenge ko la pangabe academics i Samoa ava pe yengi academics i Samoa ma fainga la ko suia uma le educational system Samoa ile nganga Samoa prove it. Lenga challenge ai foi kula e pakanga ka akama mai le academics. Ai e whainga ka, onga ngei. Especially ai subjects here, accounting, science, economics, e ovala geography, e mako ai whainga ka nga whalili. And wa immune ka ko kanga ka ringirisi. Onga maka me le primary school, o ka ko mga ko onga Samoa, le primary school, e o ai lunga ringirisi ke. O le Ingilisi e dictatinga nga ole nganga Samoa e teacher nganga Samoa. We can communicate e le fa Samoa ko kongo discussions e vasenga ma kulanga vapenga. Pa e olo exams o ingale testa i lor kangaka. So ia kia ula ava pengila e ofula le mele va pe mai au ke fia ngango o ke fia palangi. Our constitutions put English as a supreme language. E interpret ka ko kula fongo.
And we need to understand that because or ki nga ye lo ka ma fo pe fa pe mai ka awa ki fiangang. Well, aka ola kula fongo fa fianga fa mala mala kula fongo. And I think that's the reason o lea lainga la o wako kula ia fa masingo ngi usila. E sa fa fa ilunga le koro fa pio la Samoa. Because otherwise o au mai ia kupu vayange ale pa ia malo le ku. O au mai ia makai kupu makamari isa fa ile Supreme Court ile Court of Appeal la Samoa. No? Yeah. O lea vaku pala lang. O le case foi la lea avingi. Le vaenga lea ala auli li o Sam mai la ko ia ko ongo. Ma fai lava e case. Ngala ko avenga le nga challenge le ko. No. We want everything in this court to be dictated by English because of your constitution. Pa o lai fa alo ngai kesi ile anga ngu umale lengo jel Samoa. Ai ole fa ta ua walanga ole ua tatuti as we go along. Ole tatuti e tauti identify ngai vai nga ta ua. Pe fina o wa vai tu ino mai sunga sa ngi tu langa le. O lo mo mori mai ai lai kua ma se fa va ale lei. Ma se fa vai. O se ka ngaka ka kaunga ngofu I ko finga fa kome singa. It's a must for ila. Ele fa kos it's a must for I ka kaunga le lei langa English. Ai vai lai me reu kula ima. Ia le lau fiko ai roka ko mar ko inga melea mangkua. It's a case of the century. It's a high profile case. Yes. Ele se la son anga mai se ko yalo constitution misa ko kunungal kaskasi ko lu constitution. Wow. O ile ke le anga fa kalngo ai mai ka le ke le fa ki mai ka va pe mai le se ya ku fa fo ya Samoa bla bla bla. Le vai mai kaskas ko. This coming into force, this constitution shall come into force on the day approved by the General Assembly of the United Nations as the date of the termination of the trusteeship agreement for the territory of Samoa, approved by the General Assembly on the 13th December 1946. Se faila sa ukala ni mele. Kusa o lenga approve the United Nations the Constitution of Samoa. I se si makalanga o lea e yai imprint a malo of akasi. Ile fa wingor kako ngu. O lea o maile lako trust malako fa moenga. O ka ila ko kofi Samoa. O lea lako upholding le rule of law according ile constitution nang approve mai o ele approve mai nisi le sau ile kaskas kolung approve mai ele UN and it's a say foi la le view le ke le nga fai mai nga ele se ya o ele se ya a o nga o ko inga kulanga foi le avei se kanyenga ka sa mo le UN o ma le per fa va sa mo e pa wale o document va le UN why didn't you uphold article 113 as we expect you to uphold it. Kasi fa ngoleng approval the General Assembly. And e o mai kasi ngo lua o mga faud fa vai. Ele kasi se ka usanga nga faud fa vai. Aka ko vai ngile yole umia from 146 ele 162 umia ya ka usanga. Ele asu ngil fa vai o la se fa ko pela. Ma lo fa tai le to. Le o banga nga wa per kau ngi fa vai e de se fa ku au mai e ko kuso mai ka man whainga malo i ka kofa kasi whainga malo le Commonwealth ia masole ia wangai e ke ora ia e ka ua kere ke ora wanga ia o ngai o I kau ke o fa kasi malo fa tai o tu fia pa ia ile tūlanga le sa sau no ile sunga ile li lo ia i ko inga whainga New Zealand mi Samoa. E nana ufa ia tule e tōm sauni. Le anga wa aviele mea wa tula I mai le vā tu tonu levo le teita inga I le fast. Po o le musu o fia me e fai le mea sa forafora I le aku o aku roa se I le a. O le malia ngang ufa o I kongu wa le o ka api ai. Ma vevesi ma fe vai vai ai ai. E nana ufa ia tu. O sui se tu langa na tu mai ai le porkalame le nei mai le amatanga. O lea e pipi I lava I le se I o lea a. Ai ai se vaenga e ka maua ia le tautai ai from day one, 5 years ago. Ina ufa to afa nau mai ai. O lea ka mau lava I le sa ilinga o le amiku.
E muli mai le muli mau sa moe. Ai nga pisa ku lava. I kulanga le ka ko o kika, ka ko vai nga fu i le fa mai audit forensic audit. Ala nga ka pisa ku ai lava ka pisa amaia i lunga, amaia i lunga. So it was all tauta here, it's all about seeking for the truth, finding the truth. Mga kuar kala mua nga faanga nganga i le kua fia mei. Ke roro mafuanga, nga faanga nganga se i koe testai. Le ku ai nga ka ngaka la ia ia. Wala nga fia mei o nga upule se ilea. Ko i kiki o upua ngei mai nga sa ngonga. E lua nga sa ngonga sa unimle e tau e kilingi pe yo karinga. Mua. Nga mua lea. Ko i kiki a ka kokuai. Wala na upu mua lea. Lea sofa kokonga. Ko i kiki e nga uaku yukai il mota sa mua. O mahe alfa tau tonga o manuia. Le ua lo ia. Fai e rolang sa ngonga. Ko i kiki a ka kokuai. A o te tono le pare mengi fera flafo inga lenga fekaria i mkuila epa. Le amatanga la. Le na yesa uno i loma fai mai. O le se i malea. Wa kau nga se i lea ale. Lea. Nga alau e lea tua fia me. E kau kala mai upu ngai. E se i koe kofo inga i longa wha maungi. E koe kofo inga longa wha maungi. O inga fo inga wha ngau mai eile a ngā varangi por kalama. La ka ko goa se i lea alea. O fea o iai. E kau se ia kunga, o lai kua i runga. Ora bumungi anga. E kau se ia eng. E whainkanga se ila mo lai kua i runga. Lea la uafe vai ai. So mo o tou ia e nganga ua whea vanga lea. Se i koe ki lia le ea. Lea i mau ke le o folo kuloua. Mau te le whape o whaitu au ongo se la au di sunga la au le male toa. Ai se ka i o lea lava e ku mau. E le o suia langa kaukala. Mai le ua i kaimi nga kula i e fast. Se ia o mai le kaimi o le ua fea ele vaa io o le mau kongu ongo ila kou ele fa maungi o lai tu mau ana la au le mari ko manisi o le to lo se fu lai ku mau le mau lo ki kas so ele ami ko vai le o vivesi ia le o ta api ai lava ma o ese langa moso fia me marisi au vai e moso ese ile alea o ala pingi o mele o kura mai ala le ufa nga solo the case of the century le nga kako o au le ate wono nofo i mo tataru i le tua au mai lo fa maungi au mai lo file mu e kulanga le fea la o ia sa wol mo mo ale ar komisinga pe le anga o X. e fua mo a ko wa ata tutara ngoi kiki ko nga mele wa fua mo a ko sau fua mo a ko sau lang kama mafa kili nga makwa ngawi oro le ai se mea o tangata la ia fa solo mai ngar tong no tong e wa sa e wa mau ma se nga fa pe tong ke by the way sa ia la intel nga ba wa mai kong ile case le ele so nafi pa mai na fai ar fia kama ma forga ka le o toni teva pe aka ma ngali lai ku ifasiri fo esi loia ya tania to iloa man ai mai querido pe amu me fui lele maka waka fa mai la sitasi o tato intel na mo mai isitasi sai i to no fa mai ma ria ya siat nai una ta o fili le fio ngata mai tai fa masinole fa masingonga ai fa sa mo ya to ni mo kingia pola me alinga aka ma showing no respect kau fa ngan ma fa kurang fa pena iyo watato va ai tato i nei tu ai nga leo e fai ore le mala mai so e o ile aso nga fesili ia loia o e mala ile aso nga appoint ai o e ke la vea ko kongor ko mikile ile grupu le nga so inga le nga ko assign ai le tai ko pa isa pangi e nga ke le lo fesili ku ia loia e ka kaunga e loa o oio lesi singia according e ko kiuke e ka kau o ngai ko no pu ai salva mai ke o moku ke o moki ngoa leso e nei lo leso ko fia ko ko mixo su ele o se sila na tato i to inga tanga tai o fia ngai ngai mo mau ko movie an mele run ni ko ngone la fa pela o ila ayo se farki mangan mele
ia actors pa ole ku ule lo ki fa makanga inga o so la ko vai mo lalo le famasingonga mamamalu famasingonga mai ale ava pelo ko inga vai le vai o longa winga wa ole ko nga foi kula fongo i o la ko i famalu kula fo ava pela lo ki le famalu ko longa winga la lo ki le famalu foi kula fo O le si vaenga lea o le tofin o le fine Marie lea la ua le kadia le vaenga le nala to manana o Yesu mai Marie le spo la u fatonu lava le fionga to mai famsino le ai a wa ku pe e ia la ia ina I fesu ia inga fa au mai le si pito I tua ma tulanga a la wa mai e ko ngole fa famsino le vetas e fa ye mo ba now o le la ka ko fa ka kari uma le lope uma tatu te ya pe as we go along ai meli mai sa mo ma tatu so ini nai o tonga pe fa pe kura Marie o le a sa lua sila awa o pe o pa wa le o le mori mau le fa moe uma ia ka la leo no Sam ele o suia le mori mau Sam ele o suia le mori mau si vai le o mangi ngor makor vai ai ngi se mea ngasui ele o mala ma ia Sam me mea nga va ko ka sui o le mori mau sa mo le yaso nga rua I leo mori mau fo ngang sa fai mo te ia ai o Marie paule o kangaka le fa I lo mai ngaka mawalanga mori mau mo a o le kaiminga ave Elia I longa fali le leo le sofa ia Elia le ala sui mai I lo Marie ai mangu mai markala ngaka ufa ngalo si fo Elia longo winga e ongo kupu ai ko inga me suinga now what are we looking at sound I ni ata mai o tu la ia Marie era kiki ioi era kiki ia Marie wa le nis fo si vai tu lo fa fo ma pa io ai ngai le to na tier vangale are we looking at olela sa Marie ma ale o ma fo fa ur kiki ke le o me filongia mar me a ole au ia e o mo fisasia skinki a olela tu lu ma ekolosi e keisi ole se a kor mere la I sau predictions pola so fa to fali ola la vea ia Marie le kaka ia charge le modi o modi Marie amang ko fu man ko le o Marie sa ka kaunga la vea fakasi mase wa pi ola ua le ale wo uma engale upi o mun maule le o sa le wo esel fa ngo Marie aki ai pesa mi oma I am very intrigued ile serious yaka but I prefer not to make any comments because ole apia le fionga fo ia Marie polisunga fo ia Marie ilumo le famasino ma cross examine fo elo ia le defense ia pe fisiling ia fo le prosecutor especially ya onga le lo moki o ke lo moki ngo po o se poskanga ka lai mo lia poskanga ka fo is just a witness but ole me venga le ya u ava pe o kanga ka umangi le la ve le I witness ale leo given the top cop was the first witness o leanga uma ifo ai fa ile kala ke si you corrupt wa pupu mananga moni mau ele ma fa ile moni mau e kas ola fo la ile doubt po ala va po fia la va swing ile moni mau ia Marie base le mela la yanga ia a melenga ki mangko inga mangkala kuskusia fo e fainga ka ia moni mau e kanga ka kokas onga overrulinga ia moni mau credible characters le wale o mafainga nga show le credible statement and credible witness and when I said credible characters I'm referring to positions al komisinga ele position as submaintenant so e ongo kupula ko inga me va pe and I hope ele ko mafai fo ile le mafinga Marie e nga ke taking as a coach wa coach nga ile le pe va pe nga yo se o le key witness le because o leo ka ko va ia ku I kanga ka o lai ma ko mo lunga ko fi ai paka ke si paka ko me vanga ku manu sa faila ku manu sa faila o winga na le te o tua ma na yelo fi ngalo o winga na fo le se va inga la tele wa man tu mo o Marie o le amakanga lava nga ku fa kasi mo Samuel o la ua eyewitness ai pe o le ko assigning inga ua wa va ku ngor ka ya e mai lo le la no lang ma fa yeso enga ia ko fi lo le longo ia ku pa isa pangi
e o ma lela vei matoni te vanga sa yei mali o patau malanga mai le le langa asai na iloa e kupa isa pangi le leo so fa ya elia o ia e ke ainga ia mari le ave se leo fofingi o se leo kama ka ai a pe ave le victim support to manga e popo ngakia ai ave le leo kama ore ave ngala le elia pe lu e ko lu so mulmuriange ai sui mo mo mari o fa pe pero o mai mari me kan mo isa muelu ai momanga o ingala le life feke ai toni ke ro ingare feke mai ai toni feke mai ai ori onga ole lako ole ko swinga now o fisili la le no to fa tu mai na ya lu finga e sa o ina le wa mo wa ka o mai le si vai o le o ya lo mo ma ori ka ma fa ya ma tu a fese e ka i solo vai de mas e susu i fisili e cases now ole asa tu langa i sikinkiki ringi wa ole o ko sui langa morima and I hope o lo karo I hope o se me sa o la sui that's my se hope fa pouco mo ori kalia e sa ungia e mer kulanga fo le masalomia o le kau fa fefe pongi kupe amerikenge inga ya wangi sui langa mon ma so e fai la kenge o nga kau fai pipi langa mon ma o nga se me wa o kau i leo fa pui pe kau yai e kupe nga ke maua pe amor le fa psikonga ai fai nga pui leo so ko nga menga leo ke ma fo i wala o sui e mari langa fampalanga manamukanga ai sui se kulanga foi ka e pe fo ngo kwa mo ki ngare sui ngare pe fo ngo me se me ro kupu i bale Manko foi la le anga kalango le perjury le kasi fast food o le Crimes Act misa pen fain ko va ilunga kasi ko luiva kasi fast food kasi fakas le perjury e lima ka usanga le fatpui pe fa pe e fa maongia wa e ka mafai e faingi fa makanga se e kongo le court e o le fabricating evidence kolu ka usanga conspiring to defeat justice kolu ka usanga le o manga ko kakalango fo i vaenga yo kula fo e la vea fo i marii pe a o ngi fo inga makwa i fesili case le na e se le mela yen ma fo marii e se le mela ngakus because ya ke aula you have to be very careful o la pi o le ko o le term finga le o la ngal paul mela fa case malo ia le defense o le kongi o le suo elia o ia la o ko ngama aba ko fesili sauri kali kasila suo But tu boy for ila sauni le na tonu no we feel for her and nana ta fa awa se ye ko fa me so aka ko ni tu ama ni ma tu me mo me le ko o jiro me so mo vai ngila mo mo nga o fa la nga sa o le ma tu fo ile no fa so atu le stato por kalami le ya tawo me sauni recently before ka ko fele le mai a week len o fai atu na o mai ai tau ainga tangata ainga le leo te mai tai leva ia ngai mari le kai mirana ngai which is a latest circular information there o le lana fai mai o le saungoanga si ka mai ka i leo le va ai mari i le hotel le kongi e leo vai ko kongi va piko i leo le hotel le ngo foi mari ma markengi leo le o le tala le teine le yo na tau ainga le na watu ngengi usila i le sa mo fa pe nga ofisili e mo ina ngi e fa mai le tala arkengi leo au le ka olong swafa o te le lopo le ame ka vidi umi e for ngi case o le ai fa mai le kinkiki e sa o sa la yai pau le mea e le o iroi mabi po o ainga a ver ka fa le nga na ve ai ko a o le mea kupu nga la yai msambuel that's it so this is the latest. Yeah, e kau sa, I mean, leo amen fa ko kwanga mari i leo ka mai ka ile walanga lai mafanga la wo kala fa ka mai ka wa mele ngo mo wa ko mai ngala ga ve i leo e ri fo ga ve ri fa to e ri fo lo ko lu aga ko po lo ke ngo vesi mo lo mele fa marosi e su ye ko ke ngede e ke la le pe o kala sa o la mo fa leo o nga la o mafaka foi pe po lo ka wala o ye wa le ngo fu ku mo le va ngo mo leo mo fai leo you know e fa pe se information o via fu la se information as an affidavit ai manku
ia o lo lo e ele kai mi sa o confession sa a man tu la lewa ko fa fo ia Marie lang kala i langa uru ai molima ole melo ke ka ngo ko and this is sensitivity of cases fa pe e ongo break kai Marie ma ko break kai le case wa fa sitting ole lo relationship masa how deeply lo relationship masa le la ke lo mo these are just the surface nge ke u fa pe ola preempt mai la ko le awala la ko case la ko lo yo ele fa pe ngal fingol me I was in ele lo ya singia Samoa nga kango invite o ilanga case I think o apelila okay la ko ke observe ilanga jury trial ai olanga client ole maul ole finger kamalo ngalu mo dia long kamao fasinga ye long kamao ya ma isia mau mo dia nganga ongole ongama na kongi fa fo ele famasingo case awa umanga filifili ye jury is full lo onga ngel ma fo ang kusa wa ku ifesili ya ele kamari sa mo fo ile ya le mo mau key witness le ale crown and this is the crown case it's not the police because in you see lava pe o cases if I will meet le fresh hold ave le crown no ingo ave ya la ko ya ifemi va ya prosecution ale crown ku ifesili ya admit ter kingiki ele olong kambanga fasia ngai ole olong kinga nga fai mai lole marfam singo o fafol le jury full lo ai se kalango lo ia fa ko lole marfam singo lo ia le crown do you have any other witness ya fa so ka el vaenga le lako le kakale leading le case le officer o le wa file admission ale key witness ele olong kambang fasia ngai ai nga screen mai lai lunga onga for protection onga ole accused le sa fa ia ko ole courtroom ai olonga fingele molia le wa uma foi lang fa ku langa uma le ngofa ka si le fale onga le before the court ia le issue ole melanga ngo ia ke aula ongo o foi se ku langa fa penga e paka le ke si kangi Marie that's how sensitive o me fa pe why o inga city foi ngale o so anti ele ko lo sen afafia and with great respect to fa ngala ku yes inside the court there is no boundaries in front of the camera ele va fa lo ka kau foi langa ma fa wai because o inga e fai lo fa ka konga pola e ka ua me sao ma fa maongi me umma la vale ka ua and that's where e ofo ilo ia la ko ia e ka ke kau popole foi pe a fai fasili fa pe e ka ke ma fa from a personal level but it's your profession sorry wala mo lo pe ma lu su ko sango that's kind of I see la rewind how many years now ago 5 years ago 4 years like kiki lo binga ngalo fa ko lo tala like ki an ma fo Marie kai milen ave dia la ngole ko ke kala ngole ile neo a o me ia ma ia fa mo ngai 2 3 4 5 years ago pa la ngolo afe ru kas nga so ai ka ngakale ka ke finga uma le bo kapisa ma li wai tu a so o ke na me ko ko pe ru su luar ke mi ngai ko esel dim ia ko sa nga sa ia le la ki ku lo e pe la va ngale te sa no ina e fai si mama fa ke le o ke si mala ka penga si la foi la ka penga foi ele ngala ko i ku pa isa pangi pepelo leo o ia ke si fa mai por fer sak wai le me lo ma fa le tu inga mama o ka penga o ka usa nga fa si el fer mamo el fer sa mamo ma musam so e uma ke si ele pulanga foi le especially a ko inga witness o le e lo ke si ele background o langa influence le ke ua makale cross ke si va pea e ke malama e fiku e lima ka usanga e falpui ka fa ia and nga ima ya amakalola ia le amakalola inga fa pea e ke kalkongo e mongila o monima ko sala warm up ngai o mai fonga wo ko kali ia ile witness ile kali o fisiri mo mua
I deserve to be in prison. Because on that, ole mo mau a ko fabricate. Ole fautua ngā ia tātou te talo mō lea whine. Ole mongi ngā. Lenga ore kakalo e mākarakala i ngua kanga. E koe li liu ai fwoi. A whai tātou te taritonu o lea tua o wha mau. Ia kia au ia. E kūra i ngei. Po walu fwoi po kala mea o whaia li tū. Langana ne walu te wawa ia tū. O ke rola o te aritonu i sa moa. Ia o te mea nei leke le ngā lamalama whai ua ia tau o rumanga o whapsinonga. O lea lava petu lai nei po tae au. Ka ko kakalo e pa ol po kala me ia tātou na le watu ankles ese. Ma whata pena. Ai o ka ngaka lava ia e kū lo ngā meo kong. Ia te au fui lai. Ia awhai fui tama te leo langa leo uwa kua e runga le kala le. E langa o longa a inga i oe nao mai a whai loa mai. A whai fo lai whafonga mai. O le su engi koa. O le su engi koa wha maongi. E lo lauta. E su engi koa wha maongi o me fisosoangi. E le o sesi ai ku. Awange i mango malo whai nga pi o pi. Awange i mango malo re kau wha fefe. Ar komisinga o leo malanga vai. Ngalanga le waka ngia mai. O matua vala mai a matangia mai. Ia le tūlanga. Ia o vaingala na o le sifu tangata nai makua struggle lai langa mori mori tangata le leo so whai amalai i mitaifu. Alu watu le si ali i IT a leo. Alu watu fo i malana mori mau matulanga whapena. Ai ngā o koe playing o le tautai e koe whai makamakanga a. Ai fia makamaka ia oe. O le si tangata le leo te nau au ke roe la vea i wha wa mo le se leo rupo o le so me uskaria. E tauna toso atu. Se avaku maanga Sam. Mangkua mai fo i denga le i si anga Sam yang avaku. Ma kau ngaru sa mo susong i whapsingo. Ia ngā mon mau ia le lau ngā mon mopang. Ia. E ale lau tatou wa ai tunga. Ia matua tūlanga wha le tonu. Now, ai tatu le atu le manolonga. E whawhea lau whawhisiri le lango. No fiu tu fia alo ese mai eira me ta upu lea. Ai ua saupea ma shea pea mai. Ai kau kere aku le manolonga. O le whawhea ngai ngā lena whaia sau ni ngai ngai tua le HRPP. O le whawhea ngai ngā mai le ekalesia le Peace Chapel. O le whawhea ngai ngā lea lotu ai li mongi. Makalasa. E lotu ai fo i mal whamsino ia. Tulau ia kalasa. O ia fo i lea na whaia la fonga mua fo i le temi o le whainga pālota i lana whainga lotu fo i stasi fo. Ai peila o lea o makua ia tailo. O matua ma mawhaare sa ua. O le vaenga i leo sa o lotu i lo lotu. O te le ia whea fo i sa o ke le i fisiri ngesa whina ngalo se u. Se u fo i tamawhale nganga i au ki roi kufuka ko umar whiwhia. Ko le aso na ngona peita. Se taimi ai o fisiri a kuai i rua sunga walanga i whaifo o rua fo o tangata wha o ngā hinga i lea tu. O lo i fo i a tantonu. E isa o sa wanga al whawhia ngai ngalea i le o le leiro ka loko. Le whapea mai ai. So o se pāki o se vaenga wha au whai. E la ko ke wha o ngā ngasua whore kua e malai au. E o le fast, kulou e alofua. E le ta ua. O le mea wa o le wira utala ana toa la, ana toa tele. Kau sa oa. Fa tua le tua sa mo kasi wai pawanga pāki la ka ua sua whore le tua. Asi a minga se lua fa ko fala inga me se la usungari e toa wa e matua fu nei me o ki ma me fa pe. Wa e mo ka ko vai fa vai ka ko la vai a ko fa vai le to sa mo tas fa vai le ko sa mo kasi nga me sa ka ki ki fa fa po ka fa ngai langa la unga ma le puro fai le ka ke ngi America in God we trust. So fa vai in fact, ele ai lava se fa vai ele musuia ele ko o me uma lava kau fai kau lava ele ko o ke le uma lava la ilanga la nga so mo la fa ngo e ya sa kau nga le van me lo ku malo sa kau ku lo fe wa le van me lo ku malo o fe kau lo la ele wa be mas ka por kiki mas ka fai pule sa lo la ko pan me fai me o fe la ko ia la e lo uma fe o la ko nga lo ngor ku lo nga ko to ku mo ku lo fa ko fe nga malo mo le ami o ko la ko e ba ir ka ko malo samo a me le ko fa no kiso
Lo no winga la te e tangia mai e tasi fo ila le fa nga nga agree le ave ese o le ko Yesu le nga rofa ma ko kongo pan mengi lo wala ngo me fa por kiki lo no winga tasi la le fa fe au la nga agree ave ese le ka nga ave ese lo no winga la agree ala so fina ga no sunga lo ia misa fa mole pe va pe nga ke ala ke mi se ko e lunga constitution fa mole and I think it's page of fa ole se ko e lunga so ko va ya kupola le va nga ile preamble e wo lunga ole pick ko lunga a sila ni le tunu ile fa ka kiang ole fa vai ole ku fa vai i nga finga winga ka ko ama ka ko mako ai nga pick ko lunga le alu saunga ila pick ko lunga in the holy name of God. Just above that, below. In the holy name of God, the Almighty, the ever-loving, who has sovereignty over the universe. And this is our founding document. This is the founding document cornerstone. When we talk about politics, I hate that word politics because it's like a lame excuse. Yes. E ka kaunga whasa moa whapea o whainga mā lo sa loko. And e kau ke kalangole le politics, e o ke kauma whai o ke malamalama. What do you mean politics? That's a lame and a dirty word. Because ole upunga i whapalang. Anga whasa moa follow ile pronoun singa ole upu. Upu no. Yeah. Upu no. Ila toke paro mai o. Ai vai ila I. A whapela ole a mai le founding documents ole kungu in the holy name of God. Sao e lole I lalo mar whakaokonga ar whaavai. Ai le whai mai ia au aunga ale atua, ongi pāki, pāki o leilo ke ka uole ngole a kua e māla. O longa winga lai māla ia fo lea kungu ulma lako whaavai. Ai ar whaavai fo lea. O lesi pela mai ko kongu. Freedom of religion. Se kako aku e su e ngalanga pe alo le vaenga pe umalo vaenga longa iva freedom of human treatment pe umalo vaenga right to personal liberty o le whaavaile state ai kokongu le freedom of religion le enjoy ai e so o se whaafeanga inga lapa na whailanga ia e kale si e Kongo Samoa apart from Muslim loku le kirisia yeah onga ole kungu uva kirisiamo. So aka ko ka ngofi lola ka ke analyzing from le sangwanga ale sunga fa fenga lea base ile fa vai ole kungu. O longa winga fo ila wonga akui ile mavaenga mari ko nga faile ile malai maka ngiu fenga maleka. Ole aka kangu mamalo le kungu. Ole aka pu vai kasi sa mo ile ko. O inga makang fa ka penga mele kungu ia o merkasi va ngolua. Ua maua se whaavai kongo la kongo. Le malo sa. Yes. Ai vai la loa akui. So ai kongo la lenga ke le o whakau inga. Le me pito I leanga. Tu lo la vala usunga le lo ia ma. O le me piko I leanga toi whafonga le iai. E le I au mai ai kuspa ia longa manga. Yeah. E le I au mai ai. That, I went and listened over and over and over. Koyo ko wharongolongo ai. It was his own opinion. Langa ia application longo mal malama manengo foi. Ole alfa ile fa mai o war nga ia longo winga. Ole wo sau mai tu no what this is my interpretation la. Longo winga ole wo sau mai longa kinga. Longa le fia ya la audi. Eika ya la audi. Eika ile ko. Eika nga sau rolia fa nga mai le ngole ko la nga ile ko tinga mai se scriptures. Yeah. Ma se sia me ka nga fai ka mai yo ke le mai ma ko lang fa penga. Ai nga uma fa mai wa ia yo o la war nga lo tatonunga wa o vai lo mo winga o le wa mai long kar ko nga ko kar ko ngo o le vaenga fulkasi vaenga so ngo o aripos fulkasi o le constitution misa se ko ai no lai ki dia le mai ai article 11 freedom of religion. Every person has the right to freedom of thought, conscience and religion. These rights include freedom to change his or her religion or belief and freedom. Aluale ilalo.
Le ala ya mai I, le lai senge, e ke kapua ia le akua. E leo se kapua ile akua kam fai e discourage kanga e la ko ke upholdinga le suafa o le atua, po le suafa o le adi, ka ko ka maa oilang. I vaenga o whakanga o ingo kula fonga. This is so hypocritical. Leima se senga male o falsaio. Lena. Leima se senga male o falsaio. E kusi lima. Lena. Ai solo mua mai alako. Le fai ile akua. O le akui ile akua. Le ua fai mai awalang I fai enko paki longa winga. O le aa e mawhainga kua e nunga le paki whapaloka. Po le paki e kongo o kula fonga. A le aa fo ile ngā. Le mawhainga pui ai kangaka I lau ke practicing a religion. O le mea mta utia. Okay, lo foi ai o ta ilo te uhalu e se vangna e se te uhalu nofo ai uto e mafo pe we. Pe mo se. Le ngor kala le puspa ia. O ia o e tanga ngutu le anga. Ngor kala puspa ia ma unga puspa ia. E lo atalo si opo alfa pe ni o ia o e tanga ngutu. Manga ko nga ngo fa ia. Ia la ka ko ia Israel. O Israel. O fai nga malo le fai malo fa ke mo kala si fa por kiki o le ala. Ai le ave e sea le suafa o le akua ma Israel. Are you telling us? O le malaya le mea lai. Ta pena fai ni? La kungi? America. Yeah. In God, trust. America. O le o kangaka fo nga lako mangkua in kan kungu America o le lako constitution nga inspired spiritually. O la le winga ai amu ia fo I se fai nga malo. Mangi kangaka e o ko kongu fai nga malo. E o ma ave le swafa o le kua. Now, o se kasi o fafia ngai. E fafia ngai nga o vai. La sa hu ngia o fafia ngai publicly known Pentecostal fo. Ia se o ar kai mi a se fai fafia ngai e le mea lofa le ua. Wanga fa malo lo ma yo a uma tulang. La nga ye publicly fai ua. O le ahalu I mulingu. O nga o le fara awinga le ua. Foi le sila chapter longa o langa. Well, you know, ko famsing o le ko nga mea ai ole ahadu I ko po. Le nga fa mai langa mau. E mo o mia kanga ka ole ko ai o I ko po. Se ka fa ami o ko mo ai le pi o pa o ke le po. Ale sa le fe au le. E ma la ia kanga ka yo. Oh. Tato malolonga. Tato malolonga a foi mai. Fa o tato proclame e foi diso tato fa tel no nga so fa u mai. E le va gra fiafi. Ai tato malolonga. San, si o kamar fale mo se vali le leie vale ka ko vale mo le sisi. Se fale mo I vali. SMI. Manu le hatu o lo fea I au kila ni usila I tausa I ria di la eisa moa mo so se whaata sila. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Colton Drive. Out of a tonu la vole warehouse mara Cape Town I le malai vale. Le e Veni Pacific New Zealand. Le Quick Freight. O se au nanga vave, to e whaatutua ina. A wale la foina o la container, po so se wha muhodi e wa inga I Samoa. Whafso ta iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quick Freight. Au nanga vave, to e wha maria lotu. Te mero ua tile ua tolu se furu para minuto te nei le itu la e fitu le taimi la fia matou I Amerika e fa mo ki kiro ro ki usila te ala fole lua ia I Aotearoa au te ala fole tolu I Samoa ia ai o te ala afa o le furu mare lua maybe I Australia ai tatou te le I fa au na fia matou a fia sole ke ro le mero ke I ai
o le sa onga nge yo whainga po kalame ma Ke roe me car break sau mo le kiri. Ka taunko ngofu. mm Ngofu lo o ko ingi Amerika. Mai fo ia ngusi. Fakor service le Ah. misa au fa fo me le sunga mo miel service le ataki pe afo ya nga o nga car break o lo sau selu ma ko selu pa le dei ko fa ila un po sau markama le sau mo sau mo mai ai ka ko fa te tele le tato royalty income tax service company company e wa se upe alo matia ele fa ya me ya si o po dai mo se me ai mo le tu fa ma ro ma fa te tele na no fia felava mo le tu na yo lo fa anga ya o kirkiti o maranga tasi au le mai Australia langa le o ma wo to foi e ni so ila to ya mo le fa ma lo ma fa te tele le peaceful warriors ya le sunga captain ni se manu sa waso ya me se forso nga ya ata vita fa ke arka kale o Carlos ngale ngau yo olo fa ke ara ri yes ba ke arka fa kamo iyo e to se mai champini yo le te wila li ma fer ma lo champini Li ma fa Amerika. li ma fa Amerika ala tula kala ala tu va ke ngala se au New Zealand sui le tu pele falli wo ke es fu fi Imagine la Samoa. Alu la Samoa e ma do ko ki yo Au mela se au mai Samoa. Samoa see you next year Yes. au kirkiki Samoa o mai voli kirkiki touch de la on ka ko tu pe America a fa fo le va ga go fo le mo so ku pe ka lengi le ki o ya So like ai fa talo fa toila ina yo uso ai mai se le legend for le talonga sa wa sa na rivi mo le tu fa malo mar fa te tele sai di malo pule ka lo fa se uso ya sai di malo te fo ya wai fa te tele lava io ka sa wa ka malo sai di malo male peaceful warriors ka tu po fo ile a fia yeah ku umar kupe i le pa ai fa ingu vai fala o mama fa ingu o kanga ka ingu vai tau ma fa fo ilor kifa shout ai ka ki Hawaii ma tau tia fa ka ke le le ya tua ngata le o le lato major sponsor le sunga ya sai pani la faile ka ko loli yang ko vai ma yo ki ya o tanga tele nai ona tow truck after ya tu ya mo le tofo ya male au kirkiti atola le ni vanga o le fiafi sei malia sei tato atu fa ti tato fa notices amol moli tato foi mai rola ia le tato wa fa le vanga fa i o tato por klami ai a walu le tato notices fa mol moli lo sunga le ile lilo ya to si sila ya i vanga o le malelenga le sa au mai nei lenga e ia i vanga o totino le malelenga fo ile le te va vai tu e ono tau watangia mai ni fa fasili amole mole o tatu atu ai ile tūlanga o tatu wa faa la wiloa manisi o fufuanga o le tatu vaenga mua mo le si le fia o nisi ofisini mai fai Amerika e mai aloa o le veiaso nei aso tofi e mātou te fai malanga tuai i Missouri mo le faa moe ia o le faa manatuina foi o le aso whanau o le ali o fast le lai mo mai seo mātou kala au lia mai Missouri tau sila mai ai lunga le tātou flyer lea Missouri a e fia whata lofa ia Godfather a e fia whata lofa ia Godmother o ia ia sauni le lilo ia pu ele tātou wata e fia fusi ia te au ia mai se fo i o le po le pe ale li pule a fio ane tātou whailoa i le wha moe i Missouri i le aso sifuru mare tolu which is this Friday aso wharaile ono i le afiafi i le address le na VFW Veteran Hall i na 24 Highway Independence Missouri tātou whailoa ia ma e fio e lia taute meditino ma avifo fo isau tua lalo avifo sau a tūlanga fisoangi fo i le programe na i whale leia o le ase vaenga te si la fia ia e tauna whale leia maybe lopo ia o ingi camera manga mai camera iyo lopo ia o ingi IKEA e angi IKEA va pe mai o te mana na va tur camera le kamera e kamera milo mai kokua e a uma tūlanga a fifio ifo tātou whilo iai i nā i le aso wharaile nei this Friday tau te whai aso sa o te mafo wala soka mange i Amerika
Ia le a Let's fua nei. start. That's coming wiki. Ia o reisi la tātou mai aloha. Ia ona mātou toi o maila ia lea e tā pena mo le pōsiva LA. Ia i le pōsiva ua whātau nuina te iatu talo Ray, ia mai se foi avamua, ia manai o lua teitu o lua au le lei matulang whaafitai tele lava. Ia manisio i la tau foi o loo lango sua, mese fo tofine ia Anna Fredrickson, o tau uma. Ia, whaafitai tātou whilo, ia i whaafitai foi nei tō whaafine ia matima siangi seu manu la tuino mai. Tau te whilo i lai na utau sisi lei fonga le kako tiket le ngā. Whilo ai o mai, mana tua la whilo inga lea. E a toa ai tino o vatau sili. O le a toa ai tau nuu mai iai ma to o vaenga ma ane te lea ai o lupo. A mai siona tamaita ia Hannah Smith. Ia e a toa iai le au whainga luenga le host. Al tātou porkala me umalava. Sports tala noa breaking waves ma le tau te iai. So don't miss out i le aso lua se fulu. I le wha moe moe i LA. To tongi. Pok ia sau lau lau po sau nofoa. Tātou wewa inga i ke ua i tuer watu a ua whai mai i talo ma avamua Surrey ua le eise avanoa ia i le taimirin. Ona tau walunga lea isi tātou nu ule aso whao Julai anga i le aso valu. So the 4th of July to the 8th of July o le taimirin a Medford Community, Oregon, ia nia o wha kako whelo iai. Ia so tai na watu ina tuilunga. Ai eisi ala tu fundraising. O le fa tau no ina i luma mai. Ia i le solusu maritasi ele te vai e toi o uni. Ia o lo isia la tau fundraising. Ia e tapena pena ai fo ina i vaenga walta tu to ai tau watu. Ia ona mai ai la ia le ona i vaenga tatu tau o i fo siero o siero la si taimi o mai lunga la tu komiti. Ia e fa tala noa vaenga fo. Ia ma fa manino ia tapena nga fo siero la tau le no o matai mo lo iai ai mai se fans al tato por kalami o tau te iai ia o le si fo ila vaenga ia e uma ona tato tau walunga le Utah mo te atu ai sisi ngā fu a Utah mai le aso se furu ma le tolu a sari suma le fa a nga ile aso suma le iwa ia ona mai ai la ia le o niso tato fa sisi la le fast fa mole a misa tu ina nei lunga le tātou sa uki kilo kunga le alvaenga lea. July the 8th, which one is this? Yes, o Utah lea, le wa tausi sila mai ai. O le tātou wha moe lea. E fo ila le wha silanga se umo utango i toi whaitau watu mo fans o malava le Blue Wave TV o lo Utah. Sila ni o le wha moe lea. O tu ina tu lunga mo i tātou. Tātou mata whale i soki kiro aku ngai vaenga i Hawaii. Misa tu i whurunga Hawaii. Ia, sila mai ma le totoa, wha marunu atu. O tātou graphics. O loo whaia mai New Zealand. Le ala fuila lea o le a wha marunu whau no i whina ngalo komiti. O le a lea whea, le lava loa, o le te lea o le whasilsilanga. Ia e ona o le a oto atu lava. Na oto sila mai lunga le whasilsilanga lea mo Hawaii whanotanga a ingo le fast. Ma tā whale Hawaii. Aso sumre fa yuni luafiru sumre lima o le aso to nai no winga o le vai aso nei wang fo nei taimi ta fa le fiafi no fuanga lima fitu ono kamehameha highway kahuku ya na o sil fia la o to o le afa manatu inai ma le aso fa na o le tatu ai ngol fa to le to sa mutasi pe a mai al tatu funtanga fa al masina fa mole la e mai so la e lanu mumu ia malenga ngai tu mur fa alo tai fono sunga tu sa mau fata ti lauli ai me se foi o le sunga ia utupo o yo le tai fono mar komiti o le si vaenga o le tatu fasisilanga o le si vaenga i Hawke's Bay tu ina tu le velunga le tatu mata fale mai Hawke's Bay e peia ona fonga ina tu e fonga o mea la vaitas ia tautua nā le tātou wha moe nai wha manatu le aso tonu le matariki ia wane ngalo tūlanga malava awale wha moe ngā o le aso wha nau o le wha tuatui le tua sa mo tasi ia ma le tātou wha sisilang whai o le tātou atu i lole le tātou wha taranoanga le already mai o le siva le fio anga maftanga
Se mai ngo Christchurch fa mole misa ya okay so kikiro ya sau ma Christchurch ya oh sorry Christchurch le no Hawke's Bay Christchurch me le fa kula kala sau ngima ko so papa ko confuse I de ke le o makafali ka sia ia ai ka ko makafali nge ero lo fa mai ka ko tu lo al me foi le o sau le a ko fa ngam makafali ia ya ta tu fa sal ya e tarusia I se te mi tau te afe tu I peke rua sua. Ai o mai o mam ka wharengi ave o rua wha alanchu tūlanga. E wa watu tātou ka Christchurch fast ainga. Ya, se sila mai runga na utu inatu o le whasi silanga le sunga te te whono ya muripola. Na utu inatu I lunga no fuanga ma le tātou Multicultural, Recreational and Community Centre ina I Christchurch. It was actually Christchurch ele Hawke's Bay le no se tu. Wai lo ka mix up ka ko fasi silang. Ya o to fo I fa mo mole tatou ainga mata fale ya le ko se sila mai o le mo ke mo ku markaula. A mo mole ale la tu ale va tu listing ya mali o to ngalo. Ya ele o yai ka ko main studio. O le away. Ya malenga nga tu mo fa lo. Si va lo li. Fa mo le se vi fo le maftanga lo li I Melbourne. Satu I fonunga pe mo so noa na utu ina tulunga ya o ta penanga lava ya wa le malanga mai ale tatonu mai Samoa anga I Melbourne ya fa mo ngala fo ina utu sirfia ma tofa te talo atu I tama fa na o malava lo li so se tafa I Melbourne Paolo mangafa suli fo I mafeoi mai fia ma fa wo I tama fa na ai mai se lava le tofa ya Elvis Modi tu I vasa fifio mai matala mai a o le fa moe ya o le tatou nuu ina I Melbourne pei ona tu ina tu lunga le tatou fa alawi loa ya maua fo I tatou prices o siva Samoa ma tulanga fa pena pei ona fa ilo atu ya mai fa ilo atu ua le toe fia lo atu tu I vasa I Melbourne o lo fa mai FC le toi polan ma fo ngor mai fa mai o ya e le toe fia lo atu ai sainia e le komiti ia ma le tofa tu vasa Elvis Moli ia e tatou fasisila se tatou tu fa feilo ia le tina ya Ellen o Elena mai le St John's se vasa e foi e New Zealand ai ia ila le au nanga ma tau tia le o fa ala wi loa mai e sivaenga le St John's ma le tina ya Ellen o le au nanga e fito I tonu nei tangata mātutua mana I tangata fo eno foto atasi. Ua lonely. Ua le maua nisi e tala noa iai. Ai kolosi mai loi tu tonu ma e lenga mana nga team. E ala I phone call. Wa si. Ua kari. Aure ka ua le ala na ua wai. Whawela ia tu el tina matua Elena ma lole ono sai wha marulu watu. O le fesuia inga o kaimi. Ua mafuaina leo nga tasi tatou taimi o whaasoa. Ya ai ona mesidi fa te umo la no fio mai lungo tato por clamel ne vanga fiafi O la bal soi fo mana e fo fa no ngot ya foto a o ya o mai o tina ya le manu ya fa le fo le tau o kilani la to me ma sen ya ma lo fa vitai o le kilia le ya tu fo le ma tu fa longo atu ya ono le tato taimi ya o le ua maua le tafiso o tainga se au maia le ano fale o le tatou au o le tatou tautua ma le au nanga se ia whaafafonga le tatou watunu ufa mole ia whaatai lava mo le avanoa o le au nanga le nei wa luas fulu ono tau sanga talo ona fai ai o ngangana lava sa alu whaaperetania ia mawaile o isi wa mawaile le whaamaoli ia ma atunu usaina ia fato a maole le avanoa mfain matou tam fai fa liliu fa Samoa ai wili sa e ave tu fo le a matou atu tu mtatala no ia e taula va ia I tatu tangata o le caring kola ia o taimina le fa liliu le brochure po le pepa fo le ta watuaia ia au nanga St John Il tol sila fio St John mātou wa aia le ambulance o la unga luenga o le community engagement manager o kilani atoa lava ia fato a o mai le whaasoa
mawhai mai le vaenga le avea le caring call pe mawhai ina so soani atu se ililiu le whaaliliu wha Samoa ia coincide fo le pe whetau I malinga ngana Samoa le whatua o mātu nei ia na launch la ia le aso lulu te atu nei ia ave fo le whautai a te le iai ma tofilau mal vaenga mai il Tato Pacific Leaders Forum po scope fo imal Asa Foundation ile soani mai pe alwa fo le tala o le taunu a le au nanga le nei tu sa e au ngā mo vaenga fo le no foto o tasi pe o mātua e no fo le fale ai o ia whanau o ngā luenga se tulo fo ia wana no fale na o lato ia a yela se si fo le e whape tau e piki au whape o ele o e fiatala no se si fai sau ngā walofa o whaaliu le ngā walofa a whape o ele te mna au sau caring kola po sau ngā walofa whape ia e vili mai laso ngā fua ma laso lulu ma laso whaleile taimina o te fiatala no atu ya o se fulu te sai au a whape o te vili atu le taimina po laso ngā fua te whiwe vili le tali mela o telefoni o nā luatu le se siaki se vaenga a St. John siaki po e Saofia il fale pe le ai ia mau atu ai fo le oni sif so soani ia e fo la pe le mena le ta o taimine o le whaelo atu ia awale ia wale fo sai lo mai Samoa na vai taimi ia le lo ni si nei ia la ele so ta inga ma ia au nanga pe o le fu fai St. John le fatu ali liwa mai ni fa Samoa va son te nei Faftai Elena o le lau manino o tala no ngai la vea I le vaenga lea wala ngau prokalamela o le ngau alofa o ani nei tala no anga wa se mai se min na fatai tai ai ono tau mawai pe fakai kai ngor ngof ko kasis ko o ke wala ki mar ko inga mawai masinga nga wuma o ana vai ngo tara noanga ya ana ki foi uma nga ya o tanta no pe foi se o fale tono foi e po it's a foi le wata no foi le se meta se fi e lo ta ainga a le se pe se fa nga wo foi le po le tamale tali atu o po le tene le tali atu e fa ma nga wo lo fa po la foi le fa te ale le mama fa se me e ma ti ai taro siela e marupupu e ono marupupu nei tala noanga Elena awai pe tangia mai o mai loa tala no atu roa ni te wole ilo esto ina tala i o mau atu masusungu aku le finge mana kali e o mai u fa sa no Facebook e ye ni mai nga ono marupupu ye ni tala noanga fa mo Elena ya e alo amato no tu la fono e te le lo fo e te le felo e vanga nala ma wo se se me fa pe e te felo I la nga walofa po la caring kola e confidential o mame o ma pe fa pe te vili mai fa pe o de e te na pawal me o lo mo me fa pena ia ai le fa na o e lava mala o anga walofa lo tal noanga ele mfaina ave sisi alo fa tai e mona o tangata no fu lava ele fa pe foi le fa tutu ye bia nga wolo fa ele fa pe fa roto dua e sa e to fa fo eu e na o tangata no fu lava ele na fa mon ele ai le na tangata no fu wa ye fo ya inga e tangata matu la to fale ia ai fa pe e fa yala se si tantale no la to e confidential o ma tal no anga tu se lava po le si po tu ia inga am fa pe tantale no fa ia ai fa tu langa po le fa ta mai o le taimi vile to tangata te lo tala no e ono nga ia ira wori ia sa fa yo o ta fa ola sa si mai la va nga le o ai ono nga I o tu nga nu fa ta si wo te lo ile tau mate e ia se va nga lo e mo mi ai ni si o tu nga nu e volunteer nga nga e ke ngo mo mi ka fara sa ni meia ia mo si magaru ia o volunteer o mane mana o mi a fa pe wa o Samoa ia o le tela volunteer tele na whaingaluenga tono St. John.
o tele fo mato tamaiti se tulo fo ila le was really tala ia o au vaenga fo ila iti ia la o to te lo pule la ia tono St. John matato au tala vo ia alaua wale paramedics ia wa ambulance officer pa wa pule tono le St. John ia o ngaruenga le ia e volunteer umamana mata mai ai ia malo fa tai ngi ro fisiri ri le o mala mala ale wa mala mala ba le subsidy awa ore uro sa ngi foi fa ngare o nga ai mane foi sia o nga ai fa ja bolo no winga a fa fo mai la wa le o tele ne ta to ma tu mala ka sa mo siksengi ele se fo il fa to fa la inga ele na wa tali e fo la tu manisi a o me mongi lava ele o ko fia fa nga o ko fa ka ngai ma ko fa o pisi social media pisi Facebook mo se o ngaruenga ngale maya ngal bele utupu ngal say hi say goodbye ngal say hello say goodbye are you hungry are you fine alela o mana ia le vai nga fo wa maya ia ai o ana ni si tulanga te tau na si fiele tunu male fa nga ino tatu o ngale fa mole elena it's on my lava ele o fia mo sana nga walofa fa pe o yo Samoa o ele fa atano mai Samoa po o ele no fa tasi tono lona ainga ia ona fa aso ai lola ia po ai sili na nga le wa e match fo ile le caring cola male tangata le vala au mai ia na fa aso ai lola ia o ia la ma for example se aqui tem meia nga mo oi ia a matelo le tanoanga e ma fai ala na sui mai a fape ele mana atu telefone atu le songa fua so lulu as falaile e fai ala na sui mai tem meia nga mo oi na se fa tulanga ino tanoanga le fai atu ne ai pe o meia nga ole lo a fape fi telefone atu le tem le na e mana o mia mai video tuai aile ia wa yesi ma watu o se tulo pa u le tono fale ele o lo lai ta apela inga fengaluenga malo fa tai o le ale no mera mo wai le o nanga le de lo officially wo mai le to tele o le ale fa le no mera telefoni e fa pe le scala fo tangata pena na vili e tulava ai o le a fo ile umi e tate ia i lungo nga wolofa e fai na tate mo mi ai pe fa wa ya se o nga fuloka yo vala aule tu ya ita tangata matua le tate o le ale umi e pule lava o ile umi o lo nga wolofa o e si fa mtalanga o se fulu lo tau sanga le tasina o la sa fa ya langa wolofa o le lava ye taimini lo fie wa mau sana se tasifo le pe sana fai mau bo a friend taltara no ala ua ye so se tu nga me tu sa me fi la o ia wa ola le tem fo ma faina fa pe mai pe faina fe tawi ia fai uma me nai lo le safety wa e pe ale le tinama le sitina po sta mai tai e so soani ate ia tu sa o le telefone o le o valu se lau falua lua 5 fitu tasi tu mai numero o le o valu o falua lua 5 fitu Vilia numero le wa le free line free phone call tato New Zealand na vilia so ta ia tulo po la ufionga po se tali mai ia ma fa amata ilon fa tra no inan mta posa ia sa fa fo ena avatu la numero mal email e fo le email ale ngawalofa e ma fa ona o le ngara o computer mi fai ona tu atu ia ela faina yes mai lo telefoni wale foi mate so ta imal to fa mal fitalinga tele ai lun moinga e mfaiana fai por kala me ole si vai aso ma va tu ai ruma me fa na tu ai mai la numero fa mo
Ia ole olua fitu. Ia. Fafa tasi. Iwa lima ono lima. Olua fitu fafa tasi iwa lima ono lima. Ia. 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 Okay. Faafetai ona o le tatou taimi Elena la fotu le avano fai ule te sau no mai ia manisi vaenga e fia fia tau tele tau mavai fa mole. Sorry ile ima watu le fai unga tala. Ia sau no mai o le vai vatu le avano fai ule tau lunga mai so fina ngalo. Ia pola se si vaenga te ua misi ia te matou ia e fai umai sau no nga fa mole. I paula vale me fa tele mole avano e fa lawa tele tole ne o nanga. Awa to telo tato tangata ilena tato mai si foi tangata Pasifika o le tama fai e umare aro fa Samoa ye na diliwa ele fa di tonga mai si awa fa moa Samoa ona ole tsalsanga na mai ete ia ai fa taila veto o nanga o la fa la wa tele tswani o nanga tangata fa taila wa ave foi ma me lo a tswai to o nanga fa longo tswai so o sa Faafetai lava. Malo faafetai Eleni. Faafetai tele lava ia ima o le tua ia te ole tina tu la ngolo malosi ai mai se foi ole ila tau lo nga lue ia ile faingo nei so swani mo ila tau fo mo mia. Samoa o varu se lau falu lua lima tolu fitu o varu se lau falu lua lima tolu fitu. Ia po ole tu numera ale tina ia Eleni o lua fitu fafa tasi iwa lima ono lima. Manu ia tele le fiafi Eleni. Ia. Tau te so te pia ma na ia fo ile fai mai singa ka ko update pe to fia de to tele wa yai la to nga wolofa ma nga ia li tatou o nanga. Ai mo le fiafi alofa tele atu so tatou botunu i New Zealand soifua. Soifua. Ma lo fa tai. Yeah, see, I mean, nga walofa. It's almost like a dating site. But ole fa ko lo inga kakamako ngofko kasi wo. Ole si simple kal mo ye. Uma va fa wa pele nga kako uso. Yeah, Elvis. Eu quero nga walofa. Maku ai marepe ai marenga walofa. Wa fa mai ko ile nga fo ngari fo ngai. E go fore si disi poku, go fore si disi poku. Tu ser mereku. Usanga la ku herwe council ia wa mantuep o ipi ya tangi mai e o ska friendly le leila upa. No winga a ela tu herwe council. Ai la ku o king ia. Ai mai sine ai ka. Ia man ko foi la le ia tangi mai. Or que fongi fai ai. Mana tu e muri ya request pe afa pe wa kau mafanga ke le makau o la ngor ngoro. Ai pe ya kangia mai o le telefoni a matai. Tu langa ba na ya mama tu la ya tia. O nanga ne o nanga fa papalangi. Le o share mai ina ia launga tasi ai ta tu sa mo. O le vahenga lea o ke kilo ia i le ku. Paulo le ku ele ngo akama o kilo le o nanga. O le vahenga fo ile o lo trusting or kanga le ke masa ai. See, that's where the problem comes in. Yeah. Po o se kanga e o maku nga e masa ngai ko inga wala nga e masa aku si ko inga e wa a o nga o ko inga maro makko mengi e ka ule ngo lang kama o ronga ko o rua o ngu o whaanga ua. E man koto sa informations. E man ki o foi la i usila e mo runga e popo inga confidentiality o whamakalanga ma information. Ko sa pe kalangoa mai ia o ke lo foi lo e guidelines a vaenga rea. A pa pe o skanga kai ke loa inga. A wa ke serving I refer this naka. Like ele pe ka ko sa mo na no i conflict of stay ani. Ka fi ai ke roi. O ke fi halu ke vole wala su ni volunteer. Ka fa e kalangoa ngai ko inga no ma fa kalangoa. Ka fi ai se me se vala o ku i vasa. Ko ai sui ka no ka leo. Ore si be. Eu mga cambio vale que mga kulele. Mangora waria. Ka fefe ai o ka aro ko. Ai unga asa unga Elvis Modi. Mo pa kalwa makule foi na video. Ele é unga la wuri. Ele é unga. A fa fonga mai ele ni St. John's decline mga kulele.
decline mau, decline sila ia makuai. Tapo ia le decline. Au ngi po le ar fa mai ko para ko. Po o le ar fa mai wa I think on service saya ngam ka ko o long dia. O le o focus mo skemium ya. Le ola le fala be vai ye vai ngari ka ko mo. Le lo nga ko kala. Ai no winga. Le nga o fa ya. Ku sai a se mai ngi ina fa ka nga ai se mai ka ko ku va sa o ka ikale le ka ka so o ile ka ki friend ku ya. E ka sia ra kala ye. Fiele te mo. O hero ko fare ni fa mo ero ko. City room kom te fa la mo tu. Ya me vol ki nga ya rengi mo ngi o nga ya fa ngale o nanga. Yo se o fa ngale o nanga top pa. Ele se o nga fa kala. Yes. Se o nga so kala ala o nga vo ele fa ka ko mo nga i se si vo wo. Wo le mo fo le no usere o nga nge o mga kuai le kuringa ele si finga ron ko ro va tu ele ha o mela ka nga me o la solo ta ele ai kwa o ila man mau ko le fa fia nga la ku ro ia ka maro le ela ai va ia ku ro ai li foro wo vi au e ru va ko le va e ina le pa o ke ko so mer ka maro le solo ka o to bingi nela mo fiuron ko do fa ka di bele soro mala au me mar ka malo semi oh engango fa ya wala nga nga ngo eling e ku sa pe fa ro ko do en fa nga ke ne si poco e ke ne si poco e fa ira ngo lo fa na ire ai no winga fiure ai e mala au me ku va sa e sa ku va sa oh Alexis, pues yo le hola o ma ye ku ma ku ai ma ku yo le ku ma ire ana mo foi mo se ore o que re ro mer far ku me ve aude a me forgi como quiere ya mo se mo ya ona ole la tato to foi mai ele tu langa la le e se vai nga ta u ole wa u tatu tala no case o mai foi nei vai ngor case ai se tato mai le tu langa ole male lenga le mar foi nga palota ole u te fa vai atu ole wo to au mai manino i to tonu le male lenga le atawa so ra ku fa Samoa ole fa pe mai to vi foi lunga pe fa pe nei il fa Samoa misa e tu sai mai ai ngor meta u pono sumar fa vai o malo tu fa pe ai nga foi pulima sumar luar tu la fono fa nga palo talua felu as fumariva o au tu i le fano vale to so lo vi yao o le malo o o fa tonu ina nei le ofisa o ko mesina o fa nga palota ina ia faia le fa asile silanga o le fa asalalonga o le fa nga palota wao e tu sai mai ainga o le fa upu lima lua pui lua ma le fa upu lima lua pui toru o le tu la fono fa nga palota lua fe sumaleiva o fa tonu ina le aso foraile lua se furu maleiva au kuso lua fe lua sumalelima mo le fainga palota wao o le fono wao faitu la fono fa asalalonga o le fainga palota wao mua aso e fai ai le fa asile silanga ar komesina o le fa asalalonga o le fainga palota wao aso lulu sumaretasio yuni lua feru sumalima lono winga o tayao wa ngei le aso sifuru wa Samoa o moma walango le aso ivangi Amerika lono winga o tayao i taimi e Samoa maso Samoa. Lona lua, aso e whaatino ai le palota mua aso lulu lua sumarfitu au kuso luafe lua sumarlima. Aso o le whainga palota ao aso wharaile lua sumaleiva au kuso luafe lua sumarlima. Aso muli e whaafo iai whaasala launga tau palota aso ngafua valu
au kuso luafe lua sifunu ma le lima. To inatu ilo nei lima, ile nei aso sifulu yuni luafe lua sifunu ma le lima, which is o ngei, neng sa wai le kako a sainia tui ma le li whano vale to asua lau vi le lua au o le malo. O leo ke fia mala malama o lana wingo le vanga le aso muli muli e whaafo iai whaasala longa tau pa lota. A le sau o le aso valu o okuso. O le alfa lau te lengo le vanga lea. E la o tilo tua walanga o le aso lua i valongo o le aso muli e whaafo iai whaasala longa tau pa lota. Longo winga ele koe whaing whaasala longa. Or what, campaign? Yeah, Is that referring to campaign? I think a campaign na sound. Le ai wha mai el vanga le. Very beautiful le fa sai ko fa campaign. E toi whai eni wha e wha lau iloa. Lono winga la. Pei whala Mio Road Show ma mea na now it's time. Lai whai uma ai kaufia aso muli muli e whaafo iai whaasara launga tau pālota. Ia o le aso ngafua aso valu au kusolua whirusu ma le lima. O le ia o te ise wha manino ngalau tele. O le tau mawhaifo ise taimi e siringi atu ai ia o te li lope o no mo statu o vanoa le fionga le komisina o whainga pālota. Ai o se avanoa tau e te talo fo ilau fionga. Ia e mau mai sou lao ia o se tūlanga e te fio mai ai. Ia e wha manino fo i le si vaenga. Asia tau mali ata o e whitenga inga le. Ia. O le whaasalonga Head of State. Awa i le wha o ngai sa wai. Aso valu se tema 2025. Latest date for the return of the writ. A leso whasamo. Leso valu o au kuso. Like, te aroa ai. E se aso ngai au mai. La fe mai leso valu se tema les. A fe mai leso leso valu au kuso. Oi, fa parangi e so valu se tema ma whasamo. Ngala, yeah. Ele o kilia la mai ngole. And kalosia o Yesu si oh yes, ongo au mai. O malilinga le au malo. Le mas te senga ma malilinga le Governor General Angisila po o kupu pelkania. E makua i va ili le ia le ipapisi. E o foi le spela ngale sa o lalo i le faasa longa vasamo. Asia kamale ya ko o le masinga o au kuso po o au kuso. Like o mea ia ngana this is the top. And ava pe o le o mai fa pe ai le o va ai la ku sia le sai ngia le malo. Pese ko lea lenga tulo e nano fa yat. Tu sa onga ngana ye au mai fo i ofisa nei. O ka ika ngo ka mala malama le fasa mo ala ka koe valea ko ai mo ka ika kulo il fainga mai o nganga. E kusa le fikenga. Makarifa le kula foka fikenga I fa ngarfa para. Fa ngarfa fa perkangi. Mai o malilenga le au malo. It's a law. Yeah, there's our Monday 8th September. Let's see Monday 8. Mangola le fai le fai ngapa lo kola solo ingo August. Ai le fai mo le aso return na le writ. Le sol fasamo. O le aso valu August. O too close ke. Mai wa kuso ole ngawa umale ole paloka. Kuso ole returning ole writ. Ole writ ole orale le ave fai paloka. Kuso le au mai lola ia le wa umanga fai paloka. Ai sila la. Le wo kiro kalenga. O ka koe fai ama proof. Rono winga e atangia mai o le mesa o se tema. O se tema. Langa o au kuso. O le aso ko angai. Le aso iwa. Aso falaile. La aso iwa po la soval. Nao le aso la soval o au kuso. Ia, a faila la soval. La falaile. La falaile. A ngai ka umai le Monday. Yeah. Rono winga. Ai aka ko ia se tema. O le Monday. O le Friday. O yes. Yeah, o la sunfu. Esa o le avangi. La esa o ya Monday. Esa o le yes. Pa mga o mia onga le officer fo yo lo vaia and I think for the officer le palemia. Ila ho yo o feeding information in Head of State. Yeah, o nga fili mrvanga. Ma wa ka u ya le recommendations ale famasingonga le fai i le case le loa fero kasi. Wa ka kaunga makua is separate as a team e le Head of State. Awangi ila lo sisia pa ku le hero I la Head of State. Ia vol mela le mau le pulea mai el palemia o el kabineta o le tofinga le. A vai vola o ia o me wal mena tate ne fuai e ia fai lo tusi le aur malo. Le se e mai il to faurungia.
pe a fai malanga mai le aor malo I malanga ai a tau sila tu tangata le fea vea ia ma or ki sa o anga markakala o le fai lau kusi al palmia o anga fili le lilo shem leo o le kanka foi langa le e ka fiofia kanga ka e fili filia po ai alu o le ile aor malo o ai le ai kasi nga ka ule maka un kidia ese tu lo tama ia le fai nga ka kele o mea ai asisi mai mo mai ngai e o mai a o matua fa itu au ma fa le fa mauni e fa yo le ala foi la le ato sisi la tunga le ale ato o masauni e fa ali mai fa sa sia e fa ari kingo mai ya le anga so se me la pela pea e le kai kai nga va ai e se mani nonga ma se atoanga o me la ai ki ange e fa iloa mai ai le fa do fe sasi o la ko me e fa ya if you a fake merka ko por kalame ai fa kai o ka ko le ka ki identify nga me le la uta o tuai e se ar fa samo e se le aso le mai fa perkangi ya au ka o foi len ka ko mo wa ko foi le mal lenga lenga o mai le va foi ya ai ko mai le mal lenga sa o sui boy e ka kaunga ma reverse le mal lenga le mai mal lenga sa ma lenga o le confuse ya so ya o fa ma sangia ila ko oh yes ko fa sa o mai ka Ioi, toi fa sa o mai tai o pe fa sa o mai ngangei fa mo mole. Ka o fa sa o ngangi, ma ngo le aso se fulu sa mo. Le la va tu ta tu fa tonunga. Ia le la va ko ka ko fa ko nga. To alalo. Ile ngango fa ko ile ko alalo. Wa it's a must. Correct. Awala nga va ko alalo e pule la ko pe fa pe le fa. A le fa fa mai. Fa me le fa sa o mai. Ioi, fa sa o mai me le ko ofisa. La ta uvalea ai ma le ofisa le ar malo ko pe lau. Po ai le fa ngi mea. Toi fa sa o mai ia o fa kasi ia le aso wala so nga ka umai ora so varu se tema ia lo winga la o se tema ma singa sa o ngai sa o fa perkangia ai ko fa sa o me fa sa mo ale ai kuri kan fa ya ia wa kama ke kele e fa penge e tuli ia your job is on the line. Can you imagine that fa pengi o se fa sala longa le abel head of state ilesi head of state o le se o se fa ko ye mislead aka pe mama it's serious. Ia alanga a fai o lai loke limo ka ngaka i le popole e fa sa o me se ai fa se me sa o e no ngwing on ma fo fo wai lai sa ia tu langa le fi no te loa ia ua lava le proclame ua la ta foi le aforvalu tai au le statu proclame le te mi masani lo foi ai ona sa tu i fa ta no nga ma se tatu vai nga le committee i siaro mi sa tu i fo lunga tatu flyers le la o fa ia tu fa amalia tu li o me ale le fai lo tu sel no matai ia o tai au fo i to e mo wale si tatu la ona su ia ingole taimi ai a fa pe o le already mai fa mo le mole li sorry misa tu i fo lunga le o le fundraising le na tu si sila tu ia o le fundraising le na le no o matai ma sa mo witasi ia ele aso lea o tu ina tu ilunga uni aso sfulu malef malfa 14 lale so far you ia na tu ina tu lava le tatu flyer le na tu mai luma fa mole so far ele aso to na nei ia ele pakale na o tu ina tu ilunga fa mole lava ia a fifio so ani fundraising le ia e tapena i fo ia wata to ai tau nu o lo sulta la ia le tau ole oka ia and fai banana ia e fai ia le tau li vai le tai au a mole lango Seahawks ia so ni ne le fundraising le so sumar far vaso le ne stona nei ai tau te feilo ai ia Julai ile aso iva o Julai le to ai tau nu o toi ia le tatou fai ngā malanga o le uti tau tilo atu. I le whaasalalonga le sa au mai e le sunga ia hena brown pot to whana mulo ulu. Ia se uko ki kilo kunga ma watula i lunga. Ia le ngā le la posta kui lunga ma ngang whaaluara. Ia ona ua mamawa ila lo tatou conversations. Ia i vaenga sao tau meli mai iai. Ai ua tau rungat proclame tau te iai. Te wisi me te rufisa noai wha. le ai fa Okay. Ia, o le wha iuta ma tau wa. Lava le proclame mo le fe share. Tango sia e whenkanga o i o. Pe ale sheinga. Tai au. O le ama tau tala noa i le ngata o tonga o le for case. Ai o le a tele se ma tau whasoa. I case ia foi. I tatou vaenga wha upwhai. Ia me se for tapenanga.
I whainga palota. Ia, mai se fōl tātu pokala me lea soa tai au. Ai mara dea fiafi, asiata sauni lei ataua, mai lau whanua Victorville, California. Soi fō mai manu munde fiafi. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific.